با استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی کارزاری ننگ همه روزه با زبان‌های گوناگون دنیا برنامه‌های تاجیکستان با تشبس‌های بین‌المللی در سیارات دولت دوشنبه پیشروند خونه امید تشبسکار تاجیکانی دنیا فروغ صبح دانایی کتاب مقامات امنیت باید بیش از هر وقت در دیگر چند هوشیار فصل سال باشند. سیر و مسائل سیاحت برای اقتصادی، صنعتی و کشاورزی و علم اجتماعی فروغ معرفت محبوب راهنمای ما جامعه تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. барномаи тиллиётии ахборро аз телевизиони тоҷикистон манзури шумо менамоем бинандаҳои азиз. 17 май президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо президенти ҷумҳурии қазоқистон муҳтарам қосим жомарт тоқаев суҳбати телефонӣ анҷом доданд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо ибрози таманниёти сиҳатмандӣ ва комёбиҳои беш аз пеш президенти ҷумҳурии қазоқистонро ба муносибати зодрӯзашон самимона табрику таҳният гуфтанд. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни суҳбат ҷараёни мусбати рушди муносибатҳои шарикӣ стратегӣ ва ҳампаймонии тоҷикистону қазоқистонро таъкид намуданд. ҷонибҳо ҷиҳати идомаи сайъу талошҳои муштарак дар ин самт изҳори омодагӣ карданд. президентҳо ҳамчунин барномаи мулоқоту вохӯриҳои дар пеш истодаи дуҷонибаву бисёрҷонибаи сатҳи олии ду кишварро ҳамоҳанг намуданд. 17 май президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи дангъраи вилояти хатлон дар семинар машварати ҷумҳуриявии кишоварзон ва мулоқот бо фаъолон иштирок ва суханронӣ намуданд. حاضرین گرامی، семинар машварати имрӯза дар давраи ба анҷом расидани мавсими кишту кори баҳорӣ, ҷамъоварии маҳсулоти барвақтии кишоварзӣ ва омодагӣ ба гузаронидани кишти такрорӣ баргузор мегардад. вазъият ва шароити замони муосир аз мо талаб мекунад ки биш аз ҳар вақти дигар заҳмат кашем ва истифодаи самараноки тамоми имконияту иқтидорҳои мавҷудаи кишварро таъмин намоем. дар робита ба ин мо тасмим гирифтем ки имрӯз вазъи воқеии соҳаҳои иқтисоди миллӣ аз ҷумла саноату кишоварзӣ ва дигар бахшҳои иқтисоди миллиро мавриди таҳлил қарор дода масъалаҳои марбут ба таъмини фаъолияти мунтазами онҳо, боло бурдани самаранокии истеҳсолот, баланд бардоштани сатҳи маданияти истифодаи замину об, инчунин вазъи корҳои созандагии ободонии кишварро баррасӣ ва чораҷӯӣ намуд. дар 4 моҳи аввали соли ҷорӣ суръати рушди иқтисоди миллӣ 8.2% афзоиш ёфта, сатҳи таворрум 1.8%-ро ташкил дод. ин албатта нишондиҳандаи хуб аст.
дар ин давра нақшаи қисми даромади бюджети давлатӣ 110.6% иҷро гардида маблағдории соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодии кишвар таъмин карда шуд. вале нақшаи воридоти андозҳо ва пардохтҳо дар 5 шаҳру ноҳияҳои кишвар аз ҷумла сангвор, ливаканд, ёвон, панҷакент ва ишкошим иҷро нагардидааст. аз ин ҳисоб ба бюджети давлат беш аз 90 миллион сомонӣ ворид нашудааст ки нигаронкунанда мебошад. бинобар ин баробарони вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо вазорати молия ва кумитаи андоз супориш дода мешавад ки ҷиҳати саривақт ва пурра ҷамъоварӣ намудани андозҳо, кам кардани бақияпулии онҳо, дарёфти манбаъҳои иловагии даромади бюджети давлатӣ ва таъмин намудани самаранокии хароҷоти захираҳои молиявӣ тадбирҳои мушаххас андешта. таи моҳҳои январ апрели соли 2025 ба иқтисодиёти кишвар 15.4 миллиард сомонӣ сармояи хориҷӣ ҷалб гардидааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 49% зиёд мебошад. бо вуҷуди ин ҳиссаи сармояи мустақими хориҷӣ дар ҳаҷми умумии сармояи хориҷӣ чандон назаррас набуда ҳамагӣ 812 миллион сомонӣ ёки 5.5%-ро ташкил додааст. ҷалби сармояи хориҷӣ дар ин давра дар вилояти хатлон ҳамагӣ ба 27 миллион сомонӣ расида, нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 63% коҳиш ёфтааст ва сармояи мустақими хориҷӣ дар вилоят умуман ба қай гирифта нашудааст. чунин ҳолат дар дигар вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои кишвар низ мушоҳида мегардад. кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ роҳбарияти вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо аз ҷумла вилояти хатлон ва вазорату идораҳои марбутаро зарур аст ки фаъолияти худро ҷиҳати ҷалби сармояи мустақим барои татбиқи ҳадафҳои стратегии кишвар аз ҷумла саноатикунонӣ бо суръат ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ куллан вусъат бахшад. аз ҷониби ташкилотҳои қарзии кишвар ба соҳаҳои иқтисоди миллӣ ва аҳолӣ дар моҳҳои январ апрели соли ҷорӣ 9.1 миллиард сомонӣ пешниҳод шудааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 37% зиёд мебошад. вале ҳаҷми он барои рушди бемайлони соҳаҳои иқтисоди миллӣ ҳоло ҳам нокифоя мебошад. дар ин давра аз ҳаҷми умумии қарзи додашуда ҳамагӣ 14% ба соҳаи кишоварзӣ ва 11% бар соҳаи саноат рост меояд ки барои расидан ба ҳадафҳои гузошташуда кофӣ нест. ҳамзамон бо ин 49% қарзи додашуда дар кишвар ба истеъмолот рост меояд ки ин низ бо ҳадафҳои пешбинӣ гардида мутобиқат надорад. бонки миллӣ ва дигар ташкилотҳои қарзиро зарур аст ки барои таъмин намудани дастрасии соҳибкорони хурдумиёна ба қарзҳои имтиёзнок ва дарозмуддат махсусан дар соҳаҳои саноат ва кишоварзӣ чораҳои амалӣ андешанд. умуман қарз додан, қарз гирифтан ҳолнокии иқтисодии мардуми яке роҳҳои василаҳои фаъолгардонидани аҳолии мамлакат ба иқтисодиёт аст, ба тиҷорат аст, яъне ҷойи кор даромад мегирад, зиндагишон аст. ва ҳиссаҷудокунӣ кушодани филиалҳои бонкҳои саҳомӣ дар шаҳру ноҳияҳои дурдасти кӯҳистон бениҳоят муҳим аст. албатта назорат кардан дар кор баъзан шаҳру ноҳияҳода 1 миллион 2 миллион сомонӣ ҳатто аз инам камтар аст. раиси бонки миллӣ, мушовири президент, муовини аввалин сарвазири мамлакат таҳлил кунен ҳар як шаҳру ноҳия
چی قدر قرض در هر یک ماه با مردم داده شده است. مثلا غذای خورد، کسی با زنبور عسل پروری مشغول است، یا کسی دیگر با هنرهای مردمی، یا که کسی با کارهای دوزندگی ریشته میخرد، رنگ میخرد، 1000 2000 3000 5000 سومان میگیرد. گردشش برقرار کنی 100% است. اونایی که قرضهای خورد جدا میکنه، این از یک لحاظ دیگر دستگیری با عائله‌های کمبزیات جامعه میباشد. از یک چند میدان‌های زمین‌های کشتی غله‌زارها، کشتی سبزوات بر وقتی باخا آنجا که پخته رسیده است و پرسان شدن چگونه مردم را با کار جلب میکنند. البته بله، 1 کیلوگرم گیلاس جمع آوری میکنند 2 سوم. 60-70 نفر اونایی که خانشین هستند، من پرسان شدم چند کیلو جمع میکنند در یک روز. تا 100 کیلو 100 کیلو 200 سوم. اگر 10-20 روز جمع آوری کند برای یک عائله درآمدی خوب میشود. خودی استحصالاتی ها را هوسمند کردنمان در کار. کوشش نکنید که از استحصالاتی صرفه کنید، نه، برعکس. قابل ذکر است که برای وسعت بخشیدن روند رشد استوار ساحه‌های اقتصاد ملی در پیام راهبری دولت سالهای 2025 و 2030 سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیون اعلام کرده شدند. در رابطه با این استفاده تکنولوژی‌های رقمی و گزارش با نظام پوره پرداخت‌های غیر نقدی در فعالیت مقامات دولتی و ساحه‌های مختلف طلب قطعی زمان معاصر بوده. در این سمت باید تدبیرهای تأخیرناپذیر اندیشیده شوند. این یک راهیه که ما کروپسیون را از بین میبریم. حاضرین گرامی، در ماه‌های ینور اپریل سال 2025 در کشور در حجم 18.9 میلیارد سومانی محصولات صنعتی استحصال گردیده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 25.2% زیاد میباشد. اما افزایش استحصال محصولات صنعتی اساساً از حساب 1.9 برابر رشد کردن صنعت استخراج تأمین گردیده. سرعت رشد صنعت کارکرد همگی 3.5% را تشکیل داده است. بر رشد ساحه صنعت کارکرد کاهش یابی حجم استحصال محصولات نساجی تأثیر منفی رسانیده است. کم گردیدن استحصال نخی پخته 12,000 تانه و گازوارهای پختگین 1.3 میلیون متر مربع عامل اساسی کاهش یابی حجم استحصال محصولات نساجی میباشد. بنابراین حکومت مملکت از جمله وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو، وزارت اداره‌های مربوطه، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها و شهرنایه‌ها وظیفه‌دار کرده می‌شوند که جهت تشکیل مجموعه‌های نساجی در کشور و با این راه افزایش دادن حجم استحصال محصولات ساحه با ارزش بلند اضافه شده و صادرات آن تمام تدبیرهای ضروری را عملی نمایند. در ماه‌های ینور اپریل سال جاری در کشور 121 کارخانه نو صنعتی به استفاده داده شده است. اما در ولایت قتلان شهر نایه‌های باختر، نارک، ناصر خسرو، شمس‌الدین شاهین، دوستی، فرخار، پنج، جیهون، جلال‌الدین بلخی و در ولایت سود در شهر نایه‌های عینی، کوهستان مدشاه و استقلال یگان کارخانه یا کارگاه‌های نو تأسیس داده نشده است که این به عملی مسئولین ساحه را نشان می‌دهد. همه از راهبر وابستگی دارد. یعنی معلوم می‌شود که راهبران این شهر نایه قابلیت تشکیلاتچی ندارند. اینچنین در این دوره در کشور 159 کارخانه از حالت استحصالی بازمانده است.
در دوره ذکر شده در اکثر شهر نویای کشور لباس مکتبی عموما استحصال نگردیده است که خیلی نگران کننده میباشد. چی نمیرسد؟ چی با آن میکنید؟ ماتریال منه نمیکوید در نویای دنگره این هم منه. پخته خودی تاجیکی 500 نفر کار میکنند تا لباس های تیار صادرات کرده ایستاده است. برای چی خواهش نداره؟ برای چی ذوق نداره؟ نمیفهمم. همشی از بیرون میباید. کمبودی‌های ذکر شده سبب سریع و صفتناک اجرا نشدن برنامه‌های رشد ساحه صنعت بخصوص در ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌های کشور گردیده ایستاده‌اند. ضرور است که کمبودی‌های جای داشته این ساحه برطرف و مسائل تشکیل کارخانه‌های نو استحصالی، تأسیس جای‌های کاری نو و زیاد نمودن سرعت رشد استحصال محصولات صنعتی بخصوص در ساحه‌های کارکرد سری وقت حل و فصل کرده شوند. بار دیگر تاکید می‌نمایم که امکانیت‌های استفاده نشده در سمت رشد صنعت در منطقه‌های کشور مخصوصاً صنعت کارکرد در ولایت قپلان نهایت زیادند و جهت پوره استفاده نمودن آنها تشبثکاری راهبران و مسئولین ولایت‌ها شهر ناحیه‌ها وزارت و اداره‌های ساحوی جلب سرمایه مستقیم وطنی و خارجی و واردات تکنولوژی‌های پیشقدم ضرور می‌باشد. وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو در دیگر وزارت و اداره‌ها و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها و شهر ناحیه‌های کشور اجرای سفارش‌های قبلا داده شده را عاید به رشد ساحه‌های صنعت از جمله کارکرد پوره ذخیره‌های اشیاء خام وطنی اینچنین زیاد نمودن حجم استحصال محصولات صادراتی و عوض کننده واردات حتما تامین نماید. من تعلیق آموختم حاضر مبلغ‌ها دیگر چی به ساحه صنعت به ساحه استحصالات بیاید کم نظارت کنید و حساب بودجه و میتیم تنها برای رشد صنعت استحصالی و استحصالات کارخانه‌های استحصالی. من یکچند سفرها داشتم در ولایت مختار کوهستانی بدخشان، در ناحیه ونج، ناحیه درواز، عمان شهر ناحیه، حتی ناحیه اشکاشین، دوردستری ناحیه. در آنجا جای کاری نیست، کارخانه صنعتی نیست. یکچند مصلحت‌ها دادم، اما را کردند. صدها، هزارها جای کاری شده است. ما و شما توت می‌خوریم، خوش نمی‌کنیم. ناحیه ونج توت صادرات میکنند، از آنجا میخرند در شهر خوجند صدها تانه آورده کارکرد و بسته‌بند میکنند. خودشان یک دختری تاجیک در ناحیه روشام از خارج کار کرده درآمد گرفته آمده کارخانه کرده است در خود شهر خارو، در ناحیه اشکاشی انگد اپلیپی خرد جمع گواری کرده روغن کرده و بنیاد برای سلامتی انسان پایداش کردن. جای کاری شده است از چیز طبیعی جمع آوری کرده کار کردن خورد 10-20 کس کار میکند، یکی 10-20 آیل صاحب نام از محصولات خودی طبیعی از یک آنجا نمیبرند، از خارج نه اونقدر تکنولوژی قیمت است. یا که دیگر میوه‌های بدخشان کارکرد کرده به خارجه از بدخشان صادرات کرده ایستادن از داخل کوههای سربفلک در شما پوشیده خواب است. میوه سبزوات من در نظر دارم زردآلو شهر توز و قبادیان و دیگر جا اگر کارکرد کنیم باید 10 برابر درآمد بیشتر میگیرن. جای کاری میشود. ما خواهیم شدت مهاجرت ملتی را پس کنیم با همین راه است. چون غمخواری میکنیم در حق مردم. ما شما را برای چی تعیین کردیم در این وظیفه؟ رئیس شهر نایا کدامش نکرده است نمیتواند جا خالی میکند. عموما از سیستم خدمتی دولتی همزمان با این وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و شهر و ناحیه را ضرور است که جهت با جای کاری دائمی تامین نمودن اهالی کشور چاره‌های علاوه‌ای را راه اندازی نماید.
با مقصد نایل گردیدن به استقلال انرژتیکی در کشور از جانب دولت و حکومت چاره‌های نظارت عملی شده ایستادند. در برابر این ضرور است که با مسئله صرفه‌جویی و استفاده ثمراناک نیروی برق اهمیت جدی داده شود. زیرا تلفات نیروی برق خصوصا تلفات غیر تکنیکی و استفاده غیر قانونی آن هنوز زیاد است. تلفات نیروی برق در سال 2024 با 4.5 میلیارد کیلووات ساعت یا 20% و در سه ماهه یکم سال جاری با 1.3 میلیارد کیلووات ساعت یا که 20.5% برابر گردیده است که باعث نگرانی جدی می باشد. حالا که برای اجرای تأمین اهالی مملکت با قوه برق همگی 1.5 میلیارد کیلووات ساعت لازم است، یعنی همین قوه برق استحصال شده در وطن حاضر پوره برای مردم میرسد و زیادی میکند. اگر حساب کتاب انیق برآماده شود زیاد بر زیاد است. ما هر سال کوشش کرده ایستادیم که در کشور اقتدارهای نو و استفاده سال گذشته 500 مگاوات ما قریب کرده بودیم. ما با امید بودیم که ما سال نو میبریم. دیگه در یک ناحیه جلال‌الدین بلخی برای دزدی جای اون نفرات دیگر جا است. فقط دزدی همین برقی که در ناحیه جلال‌الدین بلخی شده است 3 ناحیه را در مدت 1 ماه پور با برق تامین میکند. 1 نفر. در سابق شوروی اینقدر دولتی که اینقدر شماره نیروهای برقی بنیاد کرده باشه غیر تاجستان نیست. سنگتوده 1 سنگتوده 2 نیروهای برقی سربند پوره از نو کرده قریب 40 میلیون حاضر هم دوام دارد. قیراقم نارک از نو بازسازی شده است. 750 میلیون دلار 7.5 میلیارد قریب 8 میلیارد سوم مونده. راغون بنیاد شده است. 2 تا اگریگاتش به استفاده داده شده نمیرسه. نیمی همین را نداشتیم. مردم هم باید دانند. سرفکار باید باشه که در فصل زمستان خودی ما فرزندان ما اذیت نکشند. من مجبور شدم چون قانون را قبول کردم. پیش از همه قانون را پروکورور جنرالی از کارمندان وزارت انرژتیک سر کرده. برق تاجیک شرکت های تقسیمات و فروش برق تاجیک خودشان را شناس کنید. خودی آنها را چون که به کارمندان برق تاجیک به متخصص به منطقه یگان سیم یگان ترانسفورماتور در یگان کوچه در یگان خانه پیوست نمی شود. راه دیگر نیست. هر یک سردار عائله را میخوانید قانون امضاش میگیرید نسخهش میمانید نظارت میکنید تا 10 سال در نزد قانون جا میگیرید. و دیگر چی؟ کدام کارخانه صنعتی که مانعگی کند گیرید روبرش برده نزد قانون جا میگیرید. نرخی که امروز دولت برای مردم معین کرده است نرخ استعمال قوه برق ارزان ترین در دنیا است. این خیلی نرخ نیست. خرج گرفته نیروگاه ساخته استیم این مبلغ چی خیلی برمیگردونیم ما مبلغی که امروز جمع میکنم معاش خود کارمندان ساحه برق تاجیک در نمیرسه. تلفات نیروی برق در 3 ماه اول سال جاری بخصوص در شهر ناحیه‌های رودکی 69%، 70%. چرا رفت است این برق؟ کجا؟ حصار 51، وخش 36، دنگره 35، واسه 34، عبدالرحمانی جامی و احمدانی 33%، خوالین و کشانیان 32، شهرینو 31، لیوکن 30، وحدت و فرخان 29%، یوان و مومن آباد 28%، استروشن و خراسان 27%، پنج و فیض آباد 26% را تشکیل داده است که بلندترین در کشور به حساب می روند. از این در بلند است. در شهر ناحیه‌های مذکور زمین‌ها توسط پایگاه آبکشی آبیاری کرده میشوند. عموما حساب کردیم ما قریب 32-33 شهر ناحیه‌ها ماشین‌های آبکشی یعنی نساس‌ها کار میکنند با قوه برق.
تلفات در ان همینجا زیاد است. برای چی؟ این نه برای آنکه نساز کار میکند با برق در موسم گرمی شد بعد کار میکند. همه تلفات بدبختی در سر ان همین نساز ها. اهالی مبلغ هم میسپارد. حالا هم که غیر نقدی نرفتیم ما در این سمت پول جمع میکنن از اهالی. پول که جمع شد کجا برد این پول؟ دولت دست بارد یا کیسش نه؟ پیش از همه غمی کیسه را میخورد. با سانسی آبکشی مصلحت یک میکنن 30-40-50 میلیون کیلووات ساعت میگیرن در نساسا میرسه. همین کپولا میگیرن اینشد در کیسه خودشان اینا مینویسن تلفات نیروی برق از اهالی، تلفات تکنیکی. اینا حساب شده افتان در کار حساب. همین 35 تا نساس دیستانسی هست و چکار را میمونه پیش داشت را بگذار 2 نفر 70 نفر کارمندی میلیسه میشه میمونیم نظارت کنن که چکار میکنن با و دیگر هر چی زودتر خط کردن در کار اون دوستایی که خانه به خانه میگردن پول جمع میکنن همه او را جواب دادن در کار. غیر نقدی بانک ها دست برن وقتی که نقد از اهالی جمع میکنن همه این راه میروند. هدف دولت و حکومت یگان راه برای دولت بدبختی ملت خود را نمیخواهد. من شخصا این کار را نکردم. من در ظرف فعالیتم زیاده از 160,000 را از گناه بخشیدم از محبس آزاد کردم. این قانون را برای آن قبول کردم که ترتیبات شود مردم در فصل زمستان و سردی خنکی اذیت نکشد. 80% اهالی در دهات زندگی می‌کنند. 14 ساعت برق نمی‌گیرد. گاز نداریم. اقلا باور تامین می‌کنیم. این چنین جمع‌آوری مبلغ استفاده نیروی برق 83.5% از جمله از حساب اهالی 89.9% اجرا گردیده است که قانع کننده نیست. با مقصد پیشگیری کردن قانون ویرانکنی‌ها در نظام انرژتیکی مملکت برای ماندن نظارت جدی استفاده نیروی برق و کاملا از بین بردن تلفات غیر تکنیکی آن اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت مملکت تأسیس داده شده در قانونگذاری کشور برای استفاده غیر قانونی نیروی برق جوابگری جنایتی مشخص مقرر کرده شد. وابسته به این اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی وزارت انرژتیک و ذخیره آب شرکت برق تاجیک شبکه‌های انتقال و تقسیمات برق و دیگر شرکت‌های ساحه راهبران و مسئولان ولایت‌ها شهرنایه‌ها و واسطه‌های اخبار عامه با جلب اهل زیاد و فعالان جامعه ماهیت مقررات نو قانونگذاری را وابسته به جوابگری جنایتی و استفاده غیر قانونی نیروی برق به هر یک عائله کشور به طور وسیع و مشخص فهماند. این وظیفه جانی پروکورورها، امنیت، کارهای داخلی، نمایندگان شرکت‌های برق تاجیک و دیگر راهبران شهرنایه‌ها. حالا 700,000 عائله را آگاه کرده آگاهنامه و لایحه قرار دادند. ایراد 1 میلیون و قریب 800,000 عائله هست. اینا تا آخرش تا همه فصل تابستان با انجام رسانیم. خواهیم که در فصل تیرماه و زمستان مردم باور تامین باشد. در برابر این فعالیت را جهت ثمراناک استفاده نمودن نیروی برق، صرفه آن و جمع‌آوری پوره مبلغ برق استفاده گردیده تقویت دهند. حاضرین محترم، سال جاری بحران‌های گلوبالی و منطقوی شدت گرفته تأثیر تعریف‌های اقتصادی و تجارتی کنده شدن زنجیرهای استحصال انتقال محصولات به نهایت یراقناک شوی با شتاب رفته ایستاده است. به نهایت من قریب 10 سال پیش در یکی از برآمدها گفته بودم که از نو تقسیم کنی دنیا شروع گردیده است.
яроqnoshавӣ бо шитоб ва ҷанги сард дар авҷи аъло аст ва болои ин ҳама тағйирёбии иқлим, гармшавӣ, хушксолӣ, камборишӣ дида истоди мои шумо шоҳидем ку дирӯз дар ноҳияи Данғара қариб 41-42 дараҷа гармӣ буд. аз соли гузашта дар ҳамин давра 23-25 то 27 баҳсу низоъҳо вобаста ба ҷорӣ намудани бошгоҳи гумрукӣ байни давлатҳо, болоравии нархи молу маҳсулот дар бозорҳои ҷаҳонӣ, бахусус нархи маҳсулоти ниёзи аввал, инчунин паёмадҳои тағйирёбии иқлим идома меёбад. тибқи арзёбии коршиносон соли 2025 дар дунё соли гардтарин дар таърихи мушоҳидаҳо пешгӯӣ шудааст. немеояд гардтарин. яъне таъкидҳои ман бар он аст ки акнун дар бисёр минтақаҳои ҷануб ҷамъоварии ғалатдонагиҳо сар шуданд, дар дигар ҷо дар ваи омодагӣ аст. азҳоро мардуми мо донад ба исрифкорӣ зиёдаравӣ роҳ надиҳанд, ҳимоқати ки ягон бадбахтии калонда омада нарасем. ин фаҳмонидани мардум аз ҷониби шумо зиёдаравӣ накунанд, исрифкорида роҳ надиҳанд, захираи маводи зусолаи ғизоӣ дошта бошанд, фикри фарзандон, фикри аҳли хонадоншона кунанд. ягон инсонро барои маъракаи бузург кардагиш унвони қаҳрамон надоданд. баръакс ина шумо фаҳмонда натонда кор. дар якҷоягӣ кумитаи занҳо, кумитаи ҷавонҳо асосан зиёдаравиро дар бисёр маҳалло кӣ мекунад? бо бонумо мекунад. чунин омилҳо боиси мушкил шудани таъминоти аҳолии ҷаҳон бо озуқаворӣ гардида истодаанд. равандҳои мазкур ба кишвари мо низ бетаъсир нестанд ва мо бояд барои пешгирӣ кардани оқибатҳои манфии онҳо ҳаматарафа омода бошем. натарсида, наҳаросида, имконият ҳаст, об дорем, замин дорем. киш карда 2, 3, 4 ҳосил гирифтан мумкин. мо дина дидем дар як қитъаи замин аллакай кишти дуюм баромадааст. кишти дуюм пиёзи тирамоҳӣ ки шудааст, сабзидааст, баромадааст. мо бояд барои ҳифзи амнияти озхаворӣ дар кишвар тамоми тадбирҳои заруриро андешида ҷиҳати кам кардани вобастагии бозори истеъмолӣ аз молу маҳсулоти воридотӣ аз ҳамаи имконияту захираҳои мавҷуда пурра ва самаранок истифода намоем. дар ин ҷода сохтору мақомоти дахлдор, соҳибкорону роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонӣ ва кулли шаҳрвандони мамлакат вазифа доранд ки истифодаи самараноку сарфакоронаи обу замин, хусусан заминҳои назди ҳавлигӣ ва президентӣ васеъ ва ҳатман барои мондани кишти такрориро таъмин намоянд. инчунин сохтору мақомоти марбутаро зарур аст ки доир ба ҷорӣ намудани технологияҳои каммасрафи обёрӣ, ҳифзи зироъатҳо аз касалию ҳашароти зараррасон, рушди соҳаи тухмипарварӣ, ҳалли масъалаҳои экологӣ ва пешбурди таҳқиқоти илмӣ дар ин самтҳо тадбирҳои мушаххас андешанд. бори дигар таъкид менамоям ки танҳо бо саъю талоши ҳар як сокини мамлакат ва дар навбати аввал роҳбарону кормандони соҳаи кишоварзӣ, хоҷагиҳои деҳқонӣ ва истифодаи самараноку оқилонаи захираҳои худӣ мо метавонем ба яке аз ҳадафҳои стратегии миллӣ, яъне ҳифзи амнияти озхаворӣ, дастрасии аҳолӣ ба ғизои хушсифат ва баланд бардоштани сатҳи некуҳаволии мардуми кишвар ноил гардем. барои таъмин намудани фаровонии бозори истеъмолии дохилӣ бо маҳсулоти ниёзи аввал, ташкил кардани захираҳои кофии он аз ҷумла дар ҳар як оила, роҳ надодан ба исрофкорӣ ва хароҷоти барзиёд ва риояи ҳатмии қоидаҳои сарфаю сариштакорӣ ҳар як роҳбар, шахси масъул
ва ҳар як шаҳрванд бояд муносибати ҷиддӣ ва масъулияти баланд зоҳир намояд. дар ин раванд ба ташкили фаъолияти мунтазами ҳамаи соҳаҳои иқтисоди миллӣ бо маром идома додани нақшаҳои созандагию бунёдкорӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, ҷалби ҳарчи бештари сармояи ватаниву хориҷӣ, истифодаи самараноки манбаъҳои мавҷуда, дарёфти сарчашмаҳои иловагии рушд ва дигар тадбирҳо бояд эътибори аввалиндараҷа ва доимӣ дода шавад. дар замони соҳибистиқлолӣ бо дастгирии ҳукумати мамлакат дар соҳаи кишоварзӣ 23 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ маблағи 5,8 миллиард сомонӣ татбиқ шудааст. ҳоло боз 8 лоиҳаи сармоягузорӣ бо маблағи 3,9 миллиард сомонӣ амалӣ гардида истодааст. ҳамзамон бо ин барои рушди бахшҳои мухталифи соҳаи кишоварзӣ 8 барномаи давлатӣ қабул ва мавриди амал қарор дорад, ки татбиқи саривақтии онҳо яке аз вазифаҳои аввалиндараҷаи масъулини соҳа мебошад. дар 4 моҳи аввали соли 2025 дар кишвар ба маблағи 6 миллиарду 94 миллион сомонӣ маҳсулоти кишоварзӣ истеҳсол гардидааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 7,7% зиёд мебошад. вале нишондиҳандаи мазкур бо дар назардошти ҳадафҳои гузошташудаи стратегӣ ва имкониятҳои кишвар ҳанӯз кофӣ нест. таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки бо вуҷуди таъмин гардидани рушди соҳа на ҳамаи шаҳру ноҳияҳо имкониятҳои мавҷударо самаранок истифода карданд, ки ин боиси коҳишёбии истеҳсоли баъзе намудҳои маҳсулоти кишоварзӣ гардидааст. аз ҷумла истеҳсоли гӯшт ва тухми парранда дар як қатор шаҳру ноҳияҳои кишвар коҳиш ёфтааст. дар 4 моҳи аввали соли ҷорӣ истеҳсоли гӯшти парранда дар вилояти Хатлон 7%, аз ҷумла дар шаҳру ноҳияҳои Ёвон 61, Кӯлоб 58, Носири Хусрав 54, Восил 47, Абдураҳмони Ҷомӣ 15, Муъминобод ва Кушониён 11% коҳиш ёфтанд. дар вилояти Суд истеҳсоли гӯшти парранда дар шаҳру ноҳияҳои Девашиш 65%, Айнӣ 44, Хуҷанд 39, Конибодом 30, Зафаробод 10, Истаравшан 6 ва Гулистон 2%, инчунин дар шаҳру ноҳияҳои Ҳисор 46%, Файзобод 14 ва Ваҳдат 8% кам гардидааст. инчунин истеҳсоли тухм дар вилояти Хатлон 3%, аз ҷумла дар шаҳру ноҳияҳои Фархор 47%, Кӯлоб 22, Ёвон 7 ва Ливакан 4% кам шудааст. дар вилояти Суғд истеҳсоли тухм дар шаҳру ноҳияҳои Кӯҳистони Мазчуд 80%, Айнӣ 77, Конибодон 58, Бустон 41, Мазчуд 27, Панҷакин 24, Зафаробод ва Шаҳристон 8% ва Диваштиш 6%, инчунин дар шаҳри Турсунзода 70 ва ноҳияи Рӯдакӣ 18% кам гардидааст. соҳибкорҳо ҳатӣ дар якҷоягӣ кор кардан дар кор, ки тарзи истеҳсол пайҳам бошад, ки бозор холӣ намонад. холӣ монд, вакуума дигарро истифода мекунанд, яъне воридот зиёд мешавад. баландбардоштани ҳосилнокии маҳсулоти кишоварзӣ аз истифодаи самараноки захираҳои замину об вобастагӣ дорад. қариб 60% заминҳои корами обӣ тавассути пойгоҳҳои обкашӣ обёрӣ шуда, аз фаъолият бозмондани онҳо хеле ташвишовар мебошад. замина об дайраҳоро истифода барем, мо ҳамагӣ обе ки дар дохили кишвар ташаккул меёбад ҳамагӣ 5%-ша истифода мебарем. истифода барем, замин дорем, кӯшиш кунед ҳар сол 10 гектар 5 гектар агар имконият бошад то 40-50 гектар замин ҳамвор карда бароретон ба ҳар роҳу восита аз об самаранок истифода барем.
از پایان آب کشورها میلیون ها تانه از آب ما شما محصول استحصال کرده صادرات کرده ایستادند. مردمشان را تامین کرده ایستادند. من تلاشویی را اجازه دادم که گیرید میخواهید سپارید نمیخواهید کاری خودتان لیکن گیرین از همین دایره گیرین میلیون ها سال برده ایستاده است. این از قابلیت تشکیلاتچگی رئیسای شهر نایاب وابستگی دارد. چگونه مردم وقتی کار میکنیم و سفربر میکنیم. این هم جای کاری. حالا در کشور 56 پایگاه آبکشی از جمله در ولایت‌های کاتلان 18 سوخ 16 و شهر نایاب تابع جمهوری 22 پایگاه فعالیت ندارد که در نتیجه بیش از 12,000 گکتار زمین کشاورزی به آب مانده است. 12,000 گکتار زمین 12,000 جای کاری. یک نفری با یک گکتار حساب کنیم اگر. این وظیفه شما. تا 35 سالگی پره کجا میکنی سرمایه میوی خالی زاده بینیتان چوبای آبکشی پره بکار شروع کن. چون این وضعیت از رهبریت اگنتی بهداشت زمین و آبیاری وزارت کشاورزی دیگر وزارت اداره داخلدار و مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی اندیشیدن چاره‌های فوری را تقاضا می‌نماید. ساختارهای ذکر شده وظیفه‌دار کرده می‌شوند که از نتیجه کارهای انجام داده شده در جنبه 3 سال با حکومت مملکت حسابات مشخص منظور نمایند. از جانب دیگر در ناحیه‌های درواز، لخش، اشکاشیم، راشقاله، جیهون، قبادیان، دیوشیج و شهرستان عملی سازی نقشه برنامه دولتی از خودکنی زمین‌های نوی آبیاری شونده و برقرارسازی زمین‌های از گردش کشاورزی بیرون مانده برای سال‌های 2022 و 27 تامین نگردیده است. بنابراین اگنتی بهداشت زمین و آبیاری و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها و شهر نایاب را ضرور است که برای سری وقت عملی نمودن برنامه‌های ساحوی و پیشگیری حالت‌های شورشوی، ایرازیا، زیاد شدن زمین‌های پرتو از گردش کشاورزی بیرون ماندن آنها، اینچنین از خود کردن زمین‌های نو و با اصول آبیاری قطرگی زیاد نمودن مساحت زمین‌های کشت تدبیرهای ادامه گیرنده شد. فراموش نباید کرد که زمین منبع استحصال محصولات، فراوانی، ارزان شدن نرخ مواد غذایی، اینچنین جای کار برای مردم میباشد. هرچند که به حالت 12 می در کشور در میدان 415,000 گکتار یا 94% دورنما کشتی بهاری انجام داده شده است، ولی اجرای دورنمای کشتی کارتوشکا همگی 73% و سبزوات 91% را تشکیل می‌دهد. از جمله کشتی کارتوشکا در ولایت کاتلان، ناحیه‌های خوالینگ 25%، مومیناباد 40%، شمسین شاهین 42%، بالجوان 66% و شهریتوس 90% دورنما را تشکیل داده است. کشتی کارتوشکا در ولایت سوخ در شهر ناحیه‌های پنجکین 47 و ایستراوشان 82% نقشه دورنما را در بر می‌گیرد. چون این حالت در اکثر شهر ناحیه‌های تابع جمهوری نیز به نظر می‌رسد. اجرای دورنمای کشتی کارتوشکا در شهر ناحیه‌های فیض‌آباد 41%، ورزا 50%، حصار 63%، ترسوزاده و شهرنو 74%، رودکی 78% و وحدت 91% را تشکیل داده است. اینچنین طبق معلومات فوری در مساحت 181,000 گکتار کشتی پخته گذرانیده شده است که 97% دورنمای پیش بینی گردیده میباشد. در این دوره قفامانی کشتی پخته در شهر ناحیه‌های ولایت سوخ از جمله ظفرآباد، مسجد، کانیبادام، جبار رسول و در شهر وحدت به نظر می‌رسد که تکرار شوی کمبودی‌های سال سپری گردیده در سمت تامین دورنمای کشت و استحصال پخته از احتمال دور نیست. جهت برطرف کردن کمبودی‌ها در اینجا در اجرای سپارش‌های از جانب رهبر دولت داده شده دایر بر رشد ساحه پخته‌کاری و کارکرد میوه‌های پخته
то маҳсулоти ниҳоӣ дорои арзиши баланди илова шуда аз ҷониби роҳбарони вазорати идораҳо ва раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо бояд қатъӣ таъмин карда шаванд. ҳамзамон бо ин роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо якҷо бо хоҷагиҳои кишоварзӣ ҷиҳати иҷрои дурнамои кишти зироатҳо хусусан пахта, картошка ва ғалладонагиҳо, лубёгиҳо, кишти такрорӣ ва баландбардоштани ҳосилнокии зироатҳо чораҳои зарурӣ андешиданд, рушди мунтазами истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва афзоиши содироти маҳсулотро таъмин намояд. вазорати кишоварзӣ роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо ҷиҳати пурра ба анҷом расонидани кишти баҳории зироатҳо, иҷрои нақшаи кишти такрорӣ ва гирифтани дусияи ҳосил тадбирҳои муассир андешанд. масъалаи таъмин намудани хоҷагиро бо тухмии аълосифати картошкаю сабзавот ва дигар намуди зироатҳо, инчунин нуриҳои маъданӣ зери назорати қатъӣ қарор диҳад. ҳамчунин зарур аст ки барои саривақт ва бетараф ҷамъоварӣ намудани ҳосили ғалладона чораҷӯӣ карда, кишти такрорӣ бештар аз ҳисоби картошка, шолӣ, макадон ва лубёгиҳо васеъ баро монда шавад. на мисли ҳама сол бештар 50% заминҳо хӯроки чорво кишиш кардем гуфтан ҳичи бало нест, ахбороти бар дуруғ аст. замона дида кору рафтор кардан накун. соли 2024 дар майдони наздик ба 180 000 гектар 31% заминҳои обӣ кишти такрории зироатҳо гузаронида шудааст. ман номар намекунам кадом намуди зироатҳо, ина шумо медонед хубтар ҷанбази солда иштироқ доштед. вазорати кишоварзӣ, кумитаи давлатии идораи замин ва геодезӣ, агентии омор ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо вазифа доранд ки ба ҳисобгирии дурусти нишондиҳандаҳои соҳа ва эътиборнокии маълумоти омориро таъмин намоянд. пайдоиш ва паҳншавии ҳашароти зараррасон яке аз мушкилоти солҳои охир дар соҳаи кишоварзии мамлакат мебошад. соли ҷорӣ ин ҳолат бештар дар заминҳои чорогоҳҳои ноҳияи Данғара, Восӣ ва Вахш ба қайд гирифта шудааст. чораҳое ки аз ҷониби сохторҳои дахтдори вазорати кишоварзӣ барои пешгирии пайдоиш ва паҳншавии ҳашарот андешида мешаванд, кифоя ва самаронок нестанд. барои чӣ малах неста мешавад? заминҳо хок шуда омада истодан барои чӣ? маблағ набошад гӯё маблағ нест, техника набошад гӯё техника нест. барои он нест намешавад ки заҳрхимикат дар онҷа истифода намегардад. оби холӣ мезананд, фреб мекунанд. кор кунед. айб аст барои мои шумо. баъд талаб мекунем гӯшт нест, саршумори чорво кам шуд. куҷо барад чорводор? дида барояд аз ҳозир нест кардан дар кор аст. дар баробари замин истифодабарандагон ба масъалаи пешгирӣ кардани майдони ҳашароти зараррасон бетаваҷҷӯҳӣ зоҳир мекунанд. вобаста ба ин вазорати кишоварзӣ, муассисаи давлатии муҳофизати расаниҳо ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо зарур аст ки барои тақвияти фаъолияти ситоҳатҳои вилоятӣ ва ноҳиявӣ, инчунин ҷалби бештари хоҷагиҳои кишоварзӣ ва истифодабарандагони чорогоҳҳо дар самти мубориза бо ҳашароти зараррасон ҳамаҷониба чораҷӯӣ намояд. инчунин зарур аст ки дар ин самт ба созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид ва дигар ташкилотҳои байналмилалӣ ҳамкории судманд ба роҳ монда шавад. роҳбари муассисаи давлатии муҳофизати расаниҳо аҳмадов Дилшод дар ҳолати ба даст наомадани натиҷаҳои судманд фаъолият нисбат ба роҳбарони муассисаҳо ҳисоббарорӣ карда мешавад. хулосабарорӣ ҳарчанд дар кишвар барои рушди соҳаи занбури асалпарварӣ шароити мусоид мавҷуд аст, вале истеҳсол ва содироти асал ҳоло ҳам ба имкониятҳои мавҷуда мутобиқ нест. дар соли 2024
4,8 тонна асал истеҳсол гардида нисбат ба соли қаблӣ танҳо 4% зиёд шудааст, ки содироти он ҳамагӣ 2,3 тоннаро ташкил додааст. ба ҳолати 1 апрели соли 2025 дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ 285 000 оилаи занбури асал парвариш ёфта истодааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 24 ҳамагӣ 5,6% зиёд мебошад. бо дар назар доштаи иқлим ва табиати мусоид имкони дар як сол то ба 600 000 расонидани оилаи занбури асал ва истеҳсоли то 14 000 тонна асал дар кишвар мавҷуд аст. бояд гуфт ки таҷрибаи баъзе занбурпарварони кишвар ибратомӯз аст. аз ҷумла як занбурпарвар дар шаҳри хуҷанд аст, ҳабибов очилбой, 1000 оила занбури асал дорад, то 30 тонн асал мегирад дар сол. хотирасон месозам ки зимни сафари корӣ ба ноҳияи ховаринги вилояти Хатлон 20 июни соли 23 вобаста ба зиёд намудани оилаи занбури асал ва содироти асал ба масъулини соҳа супоришҳои дахлдод дода шуда буд, ки иҷрои онҳо андешидани чораҳои иловагиро тақозо менамояд. ҳамин соҳа мо маблағҳо ҷудо мекунем, лекин натиҷаи дилхоҳ надорад. 4,8 000 тонна асал истеҳсол карда гуфта отчет метем. ин дуруст нест. 1 кило асал дар бозор чанд? агар 4,8 қариб 5,000 тонн аз шакар да асал дар бозори мо арзон мешавад. ба талабот ҷавобгӯ нест. на истеҳсол, на зиёд кардани оилаи занбури асал ва на содирот. вақташ ки дар дигар шаҳр ноҳияи мамлакат картошка намешавад. ғайри Диваштиҷ, Водии Рашт, дигар ҷода намешавад. лекин имрӯз картошка шидеста ки барои истеъмол аллака бозорда картошкаи нав баромад мешавад зиёди бар зиёд. ҳам ҷои кор, ҳам саломатии мардум, ҳам маҳсулоти содиротӣ. ин ҳамин сода метавонем бо ҳамира як баробари дигар зиёд кунем. аз ҳар як оилаи занбур як оила гирифта мумкин. як оила мешавад зиёд. накун 2 солда 3 солда нақша гир зиёд кун. таҷрибаи дигар давлатҳоро ҳам омӯхта накун. айб аст аз берун ба мо асал ворид шуда истодааст. кадом нафаре ки ба занбури асалпарварӣ машғул аст умри бобаракат мебинад, умри дароз мебинад. ҳарчанд ки дар кишвар бо мақсади дастгирии соҳаи пилапарварӣ як қатор имтиёзҳои андозӣ пешбинӣ шуданд, аммо истеҳсоли пила сол ба сол коҳиш ёфта дар соли 2024 ҳамагӣ 362 тоннаро ташкил додааст, ки 50% нишондиҳандаи соли 2014 баробар мебошад. дар баробари иҷрои нишондиҳандаҳои барномаи рушди соҳаи килимакпарварӣ ва коркарди пила барои солҳои 2020-24 аз ҷониби вазорати идораҳои масъул ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо таъмин нагардиданд. солҳои охир талаботи аҳолии мамлакат ба либосҳои миллӣ ва матоъҳои дар кишвар истеҳсолшаванда то равз зиёд шуда истодааст ва ин раванд саноатчиёну кишоварзони мамлакатро водор мекунад, ки ба зиёд намудани истеҳсоли ашёи хом ва коркарди пурраи он дар дохили мамлакат таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намояд. ҳамчунин дар бозори ҷаҳонӣ талабот ба матоъ ва рисмони абрешумии табиӣ алахусус матоъи арзнаки табиӣ истеҳсолшуда то рафъ афзуда истодааст. дар ин замина рушди соҳаи килимакпарварӣ ва зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли пила метавонад ба таъсиси ҷойҳои нави корӣ мусоидат намуда ба яке аз сарчашмаҳои хуби даромади оилавӣ табдил ёбад. дар тамоми дунё тамоми кишварҳои пешрафта ягона соҳае ҳаст ки мардумаша бо ҷои кор таъмин мекунад, ин соҳаи кишоварзӣ аст, аграрӣ. бинобар ин ба вазоратҳои рушди иқтисод ва савдо, саноат ва технологияҳои нав ва кишоварзӣ супориш дода мешавад, ки якҷо бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо
инчунин дар ҳамкорӣ бо корхонаҳои соҳа механизми ҳавасмандгардонии истеҳсоли пила ва барои мондани тавлидоти молу маҳсулоти ниҳоии дорои арзиши баланди илғовашударо таҳия ва ҷорӣ намоянд. фаъолияти ғайриқаноатбахши хоҷагиҳои махсуси тухмипарварӣ, зотпарварӣ, ниҳолпарварӣ ва растанипарварӣ дигар масъалаи ташвишовар мебошад, ки ба соҳаҳои кишоварзӣ таъсири бевосита дорад. санҷишҳои прокурорӣ нишон медиҳанд, ки хоҷагиҳои мазкур дар асл ба парвариш ва истеҳсоли тухмӣ ё нигоҳубини чорвои зотӣ машғул нестанд. аз 128 хоҷагии тухмипарварӣ 14 хоҷагӣ тамоман фаъолият намекунад ва як қисми хоҷагиҳо фаъолияти ғайримақсаддор дорад. хоҷагиҳои зикршуда бо муассисаҳои илмӣ ва олимони соҳа ҳамкорӣ надоранд ва дорои қитъаҳои тухмипарварии ибтидоӣ ва парваришгоҳҳо нестанд. инчунин заминаи моддию техникии онҳо коста гардида, заминҳои дар ихтиёрдоштаашонро ба дигар истифодабарандагон ба иҷора доданд. ин дар ҳолест, ки дар кишвар таъминоти хоҷагиҳо бо тухмии репродуксионии картошка ҳамагӣ 57% ва чигит 73%-ро ташкил медиҳад ва гувоҳӣ дар сатҳи зарурии таъмин нагардидани иҷрои барномаи рушди соҳаи тухмипарварӣ мебошад. соли 24 ба кишвар беш аз 51 000 тонна танҳо чигит ва картошкаи тухмӣ ба маблағи умумӣ 111 миллион сомонӣ ворид шудааст. баъзан хоҷагиҳо умуман вуҷуд надоранд. мувофиқи қонунҳои амалкунандаи имрӯза раисои шаҳри ноё ягон ҳуқуқ надорад. бештари заминҳои беҳтарина гирифтагӣ ино худи хоҷагӣ нест. тухмипарвар заминҳоро ба касе хостааст. заминҳои беҳтарин вақти советида тақсим шудагӣ буд, ба иҷора албатта ба пул додагӣ аст, ҳатто идораҳошона фурӯхтагӣ аст. лекин он заминҳода роҳбарони шаҳри ноё ягон ҳуқуқ надоранд. дар асоси қарори ҳукумат дастурамале ки ҳаст. кира пурсем? вазира пурсем, раиси ноҳияро пурсем, раиси вилоятро пурсем, кира? яъне қонунҳое ки солҳои 16 қабул шудааст, қариб 10 сол 15 сол пеш дар бораи хоҷагиҳои деҳқонӣ вай додагӣ, ин камтар кори роҳбарони ҳокимиятҳои маҳаллиро фалаш мекунад. мо аз нав бозбинӣ кардам. ино аз анами истифода мебаранд. ягон кас ҳисобот наметавонад. ҳаминора кадомеш ки имконияти зироатпарварӣ замини зиёд додан дар кор нест, ки ӯҳда кардан наметавонанд. замина пажӯҳишгоҳда барои он метавонад ё хоҷагиҳои зотпарварӣ ё хоҷагиҳои гайда ба ҳамон дараҷае ки нишон метиҳанд ва реализатсия мекунанд. бинед чандта мешавад, чандта мемонад, дар куҷо мемонад. хоҷагиҳои деҳқоние ки дар асл баъзаи моддии техникӣ дорад, деҳқонони асил ҳастанд. замино нигоҳ карда растанипарварӣ бошад, бо онҳо шартномаи ҳуқуқӣ дуруст кардан дар кор барои тухмипарварӣ. албатта дар инҷа имтиёз вай додан дар кору, лекин аз он ҳуқуқи вай қатъӣ истеҳсолаша пурра гирифта тақсимот кардан дар кор, яъне барои истеъмол не барои тухмипарварӣ. 100% олимо кор карда мондакор ҳамон бо дар назар доштед афзоиши аҳолӣ боғҳои кӯҳнаро коркар кунетон бо роҳи интенсивӣ, як бора не, оҳиста оҳиста бо роҳи интенсивӣ. ҳамин сол мешнонем, ҳамин сол ҳосил намедорад. мо 5 сол нигоҳш мекунем. нашботӣ дар водии рашт мешавад ку 7 сол 6 сол нигоҳ мекунем, ба ҳосил намедорад.
در زمین‌های باباگی قدیمه ما شما گکتر نگاه زمین چقدر استراف کاری میکنیم 450 دانه سیب یک گکتر ده. علاوه بر این از 80 خواجگی ذات‌پروری 19 خواجگی با پرورش چهارهای ذاتی مشغول نیست و خواجگی‌های مذکور طلبات اهالی و خواجگی‌های کشاورزی کشور را با چهارهای خوشزاد برای تکرار استحصال کنی پورا کاری کرده نمیتواند. طوری از سنجش‌ها برمی‌آید در فعالیت خواجگی‌های تخمی پروری، ذات پروری و نیال پروری کمبودی‌های جدی از جمله تقسیمات غیر قانونی زمین‌ها برای ساختمان خانه‌های استقامتی، فروش بناها و انشاءات خواجگی‌ها، فروش چهارهای ذاتی، از خودکنی مبلغ‌ها و پیشنهاد حساباتی بر دروغ به نظر می‌رسد. با وزارت کشاورزی و اکادمی علم‌های کشاورزی سپارش داده می‌شود که در همکاری با وزارت اداره‌های مربوطه و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها و شهرنمایی‌ها کمبودی‌های در این سمت جای داشته را پورا برطرف کرده اجرای نقشه و برنامه‌های پیش بینی شده را تامین سازند. ضرور است که فعالیت درست و ثمراناک خواجگی‌های تخمی پروری، ذات پروری، نیال پروری و رستنی پروری را حتما تامین کرده وابستگی خواجگی‌های کشاورزی مملکت از تخمی، نیال، چاروا و پرنده خوشزاد وارداتی کاهش داده شود. ساختار و مقامات ذکر شده وظیفه‌دار کرده می شود که از نتیجه اجرای سپارش‌های مذکور با حکومت مملکت گزارش پیشنهاد نمایند. در ماه انور اپریل سال 25 از کشور 46,000 تن میوه سبزیجات با مبلغ 163 میلیون سومانی صادرات کرده شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته از روی حجم 15% افزایش یافت. در برابر این صادرات پیاز 2,600 تن یا 36% کم گردیده است. در جمع‌آوری پیاز سراسیمه شدن در کار من دیدم پخته رسد سراسیمه نشوند پیاز خاک کنند مانند امروز داره پگه میرود. در وقت جمع‌آوری مردم فهموندن در کار پیاز حاضر عین کارش است کار کرده است وزن میگیرد وزنگیری صفتش نصب میشه. هر یک میوه و سبزیجات وقت ساعت دقیقش دارد اگر تا نرسد ولی لذت پیدا نمیکند. بار دیگر تاکید می‌نمایم که ولایت خطان اقتدار بزرگی صادرات میوه سبزیجات بخصوص میوه سبزیجات بروقتی را دارد اما استفاده پوره این امکانیت‌ها هنوز برای مانده نشده است. ضرور است که کارها آید به بنیاد دو مرکزی اگرولوژیستیکی در ناحیه‌های دنغره و جلال‌الدین بلخی به نقشه گرفته شده برای وسیع نمودن اقتدار صادراتی باید تقویت داده شود. همچنین اگنتی صادرات، خدمات گمرک، کارخانه واحد دولتی رای آهن تاجیکستان، راهبران ولایت‌ها و شهرنمایی‌ها وظیفه‌دار کرده می‌شوند که تشکیل صادرات میوه و سبزیجات بروقتی را برای مانده با تأسیس دادن ستاد کاری فعالیت را در این سمت جان نمایند. حاضرین محترم، حکومت مملکت در شرایط کنونی به سیاست اجتماعی افضلیت داده جهت رسیدن به هدف‌های گذاشته شده در این سمت تدبیرهای ضروری می‌اندیشد. حجم مبلغ‌زاری از بودجه دولتی به ناحیه معارف سال به سال افزوده از 260 میلیون سومانی سال 2005 تا 2.9 میلیارد سومانی در سال 2025 رسانیده شد. یعنی در 20 سال اخیر مبلغ‌زاری ساحت 42 برابر زیاد گردیده است. علاوه بر این در دوران صاحب استقلالی برای رشد ساحه معارف 29 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ 3.8 میلیارد سومانی تطبیق شده است. حالا در کشور باز 11 لایحه دیگر با مبلغ 4.4 میلیارد سومانی عملی گردیده ایستاده است. با وجود آنکه در دایره تدبیرهای عملی گردیده وضع مؤسسه‌های تعلیمی کشور منتظم بهتر شده ایستاده است، یک قطار مسائل از جمله سطح پست قرار داشتن فراگیری کودکان به زینه تحصیلات تا مکتبی و در سطح ضروری جلب نگردیدن صاحبکاران و سرمایه‌گذاران برای بنیاد مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و تا مکتبی جای دارد. حالت مذکور قابلیت سست تشکیلاتچگی
роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳоро нишон дид. бинобар ин дар паёми роҳбари давлат ба роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои кишвар супориш дода шуда буд ки дар давоми 5 соли оянда дар ҳар як маҳаллаи зиёда аз 100 оила дошта ҳатман як муассисаи томактабӣ бунёд намоянд. тибқи нақша соли 2025 бояд 168 муассисаи томактабӣ сохта ба истифода дода то муҳлати муқаррар шуда бунёди боз зиёда аз 800 чунин иншоот барои фарогирии 50% кӯдакони сину соли томактабӣ таъмин карда шуд. инчунин тибқи супориши дар паёми роҳбари давлат гузошта шуда дар 5 соли оянда дар кишвар бояд беш аз 1000 муассисаи таъсисоти умумӣ сохта ба истифода дода шуд. тибқи нақша соли ҷорӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бояд 32 муассисаи томактабӣ, вилоятҳои Суғд 40, Хатлон 59 ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 37 муассисаи томактабӣ сохта ба истифода дода шавад. ҳоло дар кишвар сохтмони ҳамагӣ 78 чунин муассиса идома дорад ки ба нишондиҳандаи пешбинишудаи соли ҷорӣ мутобиқ нест. ҳамзамон бо ин дар кишвар масъалаҳои дар ҳолати садамавӣ қарор доштани бинои 254 муассисаи таълимӣ ба таъмир талаб будани бинои 351 муассиса дар 3 баъз фаъолият намудани 43 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва нарасидани кадрҳои омӯзгорӣ ҳанӯз ҳалталаб боқӣ мондааст. ҳоло дар вилояти Хатлон бинои 66 муассисаи таҳсилоти умумӣ, вилояти Суғд 55, вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон 70 ва дар шаҳр ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 63 муассисаи таълимӣ дар ҳолати садамавӣ қарор дорад. чунин ҳолат бояд боиси ташвиши ҷиддии роҳбарияти вазорати маориф ва илм ва роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо бошад. мавҷудияти чунин мушкилот дар ҳолест ки мо ду маротиба ба хотири таҷдиди сазовори ҷашни 30 ва 35 солагии истиқлоли давлатӣ нақшаи чорабиниҳо таҳия намуда дастур дода будем ки навбати аввал бунёду таъмир ва барқарорсозии иншооти соҳаи иҷтимоӣ пеш аз ҳама соҳаҳои муорифу тандурустӣ таваҷҷӯҳи зарурӣ зоҳир карда шуд. дар кишвар норасоии шумораи омӯзгорон 3848 нафарро ташкил медиҳад ки метавонад пурра аз ҳисоби хатм кунандагони равияи омӯзгории муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар соли 2025 ҳалли худро ёбад. соли 2025 дар назар аст ки беш аз 13 000 нафар донишҷӯён равияи омӯзгории муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишварро хатм мекунанд. аз ин рӯ роҳбарони вазорати маориф ва илм ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои кишвар иҷрои супоришҳоеро ки аз паёми роҳбари давлат бармеоянд саривақт ва бо сифати баланд таъмин намоянд. инчунин роҳбарони вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва вазорати маориф ва илмро зарур аст ки ҷиҳати ислоҳи саривақтии камбудиҳои мавҷуда, инчунин барои бунёд намудани муассисаҳои томактабӣ ва муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ чораҳои мушаххас занда шуд. бо мақсади таъмини рушди ҳамаҷонибаи соҳаи маорифи кишвар як консепсия, 3 стратегия ва 8 барнома қабул гардида мавриди иҷро қарор дорад. таҳлил нишон медиҳад ки вазъи иҷрои барномаҳои қабул гардида дар сатҳи вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо ба талабот ҷавобгӯ нест. аз ҷумла вазъи иҷрои барномаи таъмин намудани муассисаҳои таълимӣ бо кабинетҳои фаннӣ ва озмоишгоҳҳои муҷаззази таълимӣ барои солҳои 2021-2025 нишон медиҳад ки аз маҷмӯи озмоишгоҳҳо ва кабинетҳои фаннӣ харидоришуда ҳамагӣ 45.5% айёният ва таҷҳизот дастрасии муассисаҳои таълимӣ гардидааст ки дар муқоиса бо маблағҳои зиёди дар ин самт харҷ гардида нигаронкунанда мебошад.
در گزارشی که وزارت مالی و علم به دستگاه اجرایی پرزیدنتی پیشنهاد کرده است از خودکنی مبلغ برنامه 162% گفته شده است، اما از مجموع آزمایشگاه ها و کابینت های فنی خریدار شده همگی 45.5% عیانیت و تجهیزات دسترس مؤسسه‌های تعلیمی گردیده است. وضع اجرای برنامه رشد مؤسسه‌های تا مکتبی و تأسیسات عمومی خصوصی برای سالهای 2022 و 27 نیز تشویش آور می باشد. طبق طلبات برنامه مذکور در سالهای 22 24 باید 124 مؤسسه تأسیسات تا مکتبی و میانه خصوصی ساخته می شد. اما در این دوره 68 مؤسسه تأسیسات تا مکتبی و 56 مؤسسه تأسیسات عمومی خصوصی ساخته شده است که 46% اجرای برنامه مذکور را تشکیل می‌دهد. اجرای برنامه دولتی دریافت و رشد استعدادها برای سالهای 21 و 25 نیز از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها و شهر نایه‌ها تشویش آور بوده. اجرای هدف‌هایی که باید از جانب آنها عملی می‌گردید همگی 37% را تشکیل می‌دهد. بنابراین وزارت مالی و علم وظیفه‌دار کرده می‌شود که در همکاری با وزارت مالیه و مقامات اجرای مالی و حاکمیت دولتی کمبودیا را در سمت عملی سازی برنامه‌های ساحوی در مهلت‌های کوتاه‌ترین برطرف کرده جهت مبلغ‌زایی سری وقتی و تامین نمودن اجرای نقشه چاره‌بینی‌های برنامه‌ها چاره‌جویی نماید. حاضرین گرامی، در ساحه تندرستی گرچند که سال تا سال مبلغ‌زایی ساحه افزوده ایستاده است، اما مسائل حل طلب تا حال جای دارد. در مقیاس کشور 103 مؤسسه کمک اولیه طبی و سانیتری تعمیر طلب بوده. از آن 35 مؤسسه با ولایت ختلان، 27 با ولایت مختار کوهستان بدخشان، 26 با ولایت سوخت و 15 مؤسسه و شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری راست می‌آید. چون این حالت اندیشیدن تدبیرهای تأخیر ناپذیر را تقاضا می‌نماید. با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی و مقامات اجرای مالی و حاکمیت دولتی سپارش داده می‌شود که در خصوص به طلبات معاصر جوابگو بودن مؤسسه‌های طبی، تأمین آنها با تجهیزات زمانوی و تعمیر و ترمیم انشاءات تندرستی تمام چاره‌های ضروری را عملی کرده کمبودی‌های ساحه را تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی برطرف نماید. واحدهای کاری خالی طبیبان در اول سال 2025 1752 جای را تشکیل می‌دهد که تشویش آور می‌باشد. شماره بیشتر واحدهای خالی طبیبان با ولایت ختلان 598 جای، قریب 600 جای، ولایت سوخت 445 و شهر نایه‌های تابع جمهوری 342 جای راست می‌آید. سال جاری در نظر است که مؤسسه‌های تأسیسات عالی کسبی کشور را 2900 نفر با اختصاص طبیب ختم می‌نمایند و از این حساب مسئله نارسایی طبیبان را در شهر و ناحیه‌های کشور پوره حل کردن ممکن است. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها از جمله ولایت ختلان را ضرور است که جریان تطبیق سنت‌های برنامه‌ای ساحه را تأمین نموده برای باز هم بهتر کردن خدمت رسانی طبی به اهالی و برطرف نمودن نارسایی طبیبان در مؤسسه‌های تندرستی و دیگر کمبودی‌های جای داشته فوراً چاره‌جویی نماید. حاضرین گرامی، با حالت 1 می سال 2025 در دایره نقشه چهاره‌بینی با استقبال 35 سالگی استقلال دولتی در مملکت از 29,000 انشاءات به نقشه گرفته شده بیش از 20,200 انشاءات بنیاد گردیده است که 70% نقشه را تشکیل می‌دهد. با در نظر داشت آنکه تا جشن کمی زیادتر از 1 سال وقت مانده است، در بعضی شهر و ناحیه‌های کشور
اجرای نقشه چهاربینا قانع کننده نیست. از جمله اجرای نقشه در ولایت قتلان، شهر نایای کلاب و یاوان همگی 50%، شمس‌الدین شاهین 54، جیهون 55، 57، بلجوان 60، نارک 61 و شهریتوز 63% و ولایت مختار کوهستان بدخشان نایای مرغاب 59%، درواز 64، ونج 66، اشکاشیم 67 و راشقاله 69% تعمیر شده است. اجرای نقشه در ولایت سوق، شهر نایای کوهستان مچا 51%، استقلال 61، گلستان و شهرستان 66%، پنجکین 67% و در نایای تابع جمهوری حصار 49%، ورزا 50، لخش 52، راغون و وحدت 54%، سنگوار 55، رودکی 57، شهرینو 62 و ترسوزاده 63% را تشکیل می‌دهد. چنین حالت اجرای نقشه چهاربینی‌ها قانع کننده نبوده، از رهبران ولایت‌ها، شهر نایا و نمایندگان ساختارهای مرکزی و شهر نایا وابسته شده مسئولیت بلند و تقویت جدی کارها را طلب می‌نماید. همزمان با این با قناعتمندی می‌توان گفت که در یک قطار شهر نایای کشور در سمت عملی سازی کارهای سازندگی و بنیادکاری به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی پیشروی‌های نظررس دیده می‌شود. از جمله در ناحیه دنغره اجرای نقشه با در نظر داشتی 460 انشاءات علاوگی تأمین گردیده. در دایره آن 27 مکتب، 3 کودکستان، 2 بیمارخانه، 4 مرکز سلامتی، 7 بنگاه طبی، 3 تولدخانه، 18 کارخانه و کارگاه‌های استحصالی با تأسیس بیش از 1,500 جایهای نویکاری، 29 مرکز خدمت‌رسانی، 3 باغ فرهنگ فراوت و 11 پل ساخته به استفاده داده شده. 77 کیلومتر راه‌ها منفرش و 133 کیلومتر سنگفرش کرده شدند. حالا باز 60 انشاءات دیگر بنیاد گردیده ایستاده است که سال جاری به استفاده داده می شود. مبلغ تا امروز برای آبادی ها صرف شده 2.3 میلیارد سومانی را تشکیل کرده است که 628 میلیارد سومانی آن برای بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی و دیگر انشاءات اجتماعی خراجات گردیده است. من چی گفتنی؟ یک دنغره نه. من نایه اشرا بودم، در دیگر شهر نایه رفتم، آنجایی که رهبرا قابلیت تشکیلاتچگی دارن کرده ایستادن. من دیدم نایه اشرا یک دیه جماعت دیه است، در آنجا سمینار گذرانده، مثل اروپا است، هیچ فرق ندارد. و جایهای کاری که کردن در جای خالی، در زمینهای پرتو، در زمینهای شور خوابیده که 10 ساله پرتافتگی بودن، ماهی پروری تشکیل کردن، از میوه قند استحصال کردن برای کسالی‌های قند، از همه نمودهای میوه‌هایی که تگشت میریزد ویران شده دیگر خوبش جدا کرده صادرات، اینش کارکر کرده قند استحصال کرده و همین هم قند و صادرات. تمام دو طرف راه‌های ناحیه اش کوچ است، سرخ حولینا ده نزد حولیگی ها ده سرخ تا 800 تن 1,5 تا 1,400 تن خوش صادرات میکنند. 1 کیلوگرم خوش از مردم 25 تا 30 سامان میخرند. خاک اینقدر در بازار نمیفروشند، صاحب کارا میخرند از مردم. خوش همین تمام تاجیکستان ده میشه، میشتانی هم یک کم تر آب میتی، سبزه تمام، نه حشرات میزند و نه دارو میزنی دیگر، نه آب میمونی، فقط جمع آوری میکنی. دیگر کی 10 کیلومتر راه کردن، کارخانه‌های ریسندگی، دوزندگی، پای افزال براری و دیگر کردن. با صاحبکارای وطنی
اونایی که در دیگر کشورها کار میکنن دعوت کردن، مبلغداری کردن و تقسیمات کردن در یک جایگی کردن. این انشاءات دولت ساخته است. دانشگاه دولتی طبی در ولایت خرطوم این از بودجه دولت. لیکن دیگر انشاءاتی که من گفتم همش از حساب صاحبکارا، و حساب خودی مردمی سخاوت پیشه، مردمی همون محله جماعت دیهاتی پوشین و کاریست. هر دیها تولد خانه دارد علایده، مرکز سلامتی، بنگاه طبی، مکتب، باغچه‌هاشون ساخته شدن، راه‌ها را اسفالت پوش از دیگر جا آب آوردن برای مردم. کارخانه خردی 3 سالی نبود. یک دیه نام دارد قولی سوفیان، 40 کیلومتر از همین جایی که ما هستیم تا همون دیه است. و افتخار جشن 30 سالگی با مردم به همونجا، صاحبکارا، دیگرها، تاجرها در همونجا تولد خانه ساختن برای 12 کت. مرکزی سلامتی نداشتن، راه نبود، راه کردن، راهی اسفالت کردن. 6 ماه در همونجا تولد میکرد، چیکار بود؟ میزیست، وفات میکردی، کسی نمیدونست. مرکز آمدن نمیتوانستن کسل خانه. حاضر طبیب در همون 40 کیلومتر. مکتب، بنگاه طبی، مغازه، حمام در اکثریتی وای صاحبکارا و دیگر مردم، حتی رحمت به پدرشون، به صاحبکاران و آدمان سخاوت پیشه که آموزگارانی کهنسال که هیچ کس نداشتن در مکتب‌ها برای اونا را خانه ساختن، خانه درشون تعمیر و ترمیم کردن، کوچه هاشون دیگر سفیر و دیوالشون وای کردن. همین از دولت داری آباد کردن، همین است، از آیله سر میشه. بسیار کارهایی هست که با مردم مشکلی ها را برطرف کرده میشه. یعنی ما با مردم نزدیک بودن همانده کار. وظیفه ما به خلق خدمت کردن است، خدمتشان دولتی، نه برعکس. من همینجا آمدنم تاکید کردم با آن تهدید و خطرهایی که در جامعه جهانی هست، مردم را آگاه کردن که ما آماده باشیم. اولا که ترس، هراس باید نباشه. چگونه کووید 19 را گذراندیم، ایناش هم پس سر می شود. فقط همه شرایط داریم، امکانیت داریم، آب داریم، زمین داریم، عقل داریم، دهقانان اصیل داریم، متخصصان کار میکنن. مردم را در تنهایی نگذاریم، تشبثکار باشیم، کوشش کنیم به ساحه علم و معارف کمک رسانیم که ملت ما بیسواد نماند، محتاج به دیگران میشیم. نداریم اختراعکار نیست، مهندس نیست، معمار نیست. کی تربیت میکند؟ پیش از همه پدر و مادر. افسوس که نه همه پدر و مادر درست صدقاً به تعلیم و تربیت فرزند مشغول میشن. اگر مشغول میشدن جنگ شهروندی سر نمیزد. این تاریخ نمیبخشد. تاریخ گواه است. من اینم میگویم نمیگویم. جنگ شهروندی تاجستان از مسجدها سر شده. بینید این دنیا را پیشروی علم و تکنیک را بینید. 99% مردم تاجیکستان مسلمان است. این معنای آن را ندارد که ما علم نآموزیم. این معنای آن را ندارد که ما فنهای دقیق را از خود نکنیم. ما اختراعکار نباشیم. ما کار نکنیم. ما زحمت نکشیم. دولت ما بنیاد نکنیم. این معنای آن را ندارد. برعکس خاطر نشان می‌سازم که مبلغ‌های ذکر شده پورا از حساب صاحبکاران و اهالی ناحیه میباشد. موافق معلومات سال جاری 80 نفر ساکنان ناحیه دنغره برای ادای مراسم حج نامنویس شدند. از این شماره 40 نفر آنها از رفتن به حج دست کشیدند. مبلغ‌های به این مقصد پس انداز کرده خود را
با کارهای خیر آبادانی و ناحیه صرف کردند که چنین اقدام آنها به شبه قابل تحسین و دستگیری می باشد. این مؤسسه تا مکتبی بسازیم نبیراتون رو میدونید چقدر کاری ثواب است. پدر و باباهای ما شما عصرهای عصر که امکانیت داشت که به خانه خدا زیارت برود چی اونا مسلمان نبودند؟ وقت شود شرایط مهیا کنیم می شود. تربیت فرزندان را درست مشغول شویم، با صفت خوراکشان، با سر لباسشان، با شرایط زندگیشان اهمیت اولین درجه دیم. خانه و کاشانه و در خود را بهتر کنیم. شریعتا امیر طلب. تنها در جماعت‌های دیهات پشتین و کارز با سهم اهالی و صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه 5 مکتب برای 4800 خواننده، کودکستان، مؤسسه‌های تندرستی و 7 کارخانه استحصالی ساخته شده است. طرف ناحیه تیمور ملک و بلجان رفتن یک دیه است، غرغره نام دارد. من در اینجا راهبر خواجگی بودم. حاضر من میرم دیه را نگاه میکنم نمیشناسم. کارخانه‌های صنعتی، رساندگی، بافندگی، نساجی، کارخانه کارکرد میوه، سبزوات، جای کاری، صدها نفر از ناحیه تیمورعلی دیگر با اونجا کار میاد. کارخانه کارکرد شغال میگفتن نیست. در دنگره نه قم است نه سنگ است، از دوشنبه می آوردن، از ناحیه همدانی می آوردن برای کارهای ساختمانی. قم هم شغال هم یکی در همینجا بوده است. آینه هاشون فرزنداشون کار کرده ایستاده است در در خانهشون. با یگان جا با مهاجرت نمی روند. کاسبی است، دوزندگی است، کارهای دیگری است که در خانه ایستاده مبلغ کار میکنه، زندگیشون را پیش میبرن. این تجربه را نمایندگان حکومت در دیگر شهر نایا خودتون ببینید. رویم محله ها را کار کنیم. تا 35 سالگی را خانه هر یک عائله را با خودشان مسئولیت کنین، تعمیر و ترمیم کنن، درست کنن. جای خواب خودشونه، حولی و در خودشونه، جای خوراکپزیشونه، جای خواب فرزنداشونه. میشود تاجیکستان آباد. وابسته به این به برابریت و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و شهر ناحیه‌های کشور و وزارت اداره‌ای که مسئول اجرای کارهای آبادانی و سازندگی به مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی در شهر و ناحیه‌های کشور میباشند سپارش داده میشود که تجربه جماعت‌های دیهات پشتین و کارز را آموزند و برای اجرای سریع و با صفت نقشه‌های پیشبینی گردیده استفاده نمایند. اسدالله قیمت شد رئیس ناحیه دنگره یک جماعت دیهات پشتین که کارز نه حدود ناحیه در هفته دیگرش هم کار کردند. در این روند برای رعایت معیارهای قبول شده ساختمان و صنعت بلند معماری اعتبار اولی درجه دهند. محترم رهبران ولایت‌ها و شهر ناحیه‌ها، آبادی‌هایی که دیروز در ناحیه دنگره و دیهه‌های آن دیدید تجربه خوبی و کارهای سازندگی آبادانی سفربر نمودن صاحبکاران و اهالی میباشد. در رابطه با عملی سازی کارهای نیک و سازنده مردم شریف کشور از جمله صاحبکاران و ساکنان ناحیه دنگره و سهمگزاری در آبادی و پیشرفت مملکت بار دیگر با همه صاحبکاران، شخصان سخاوت پیشه و کل ساکنان تاجیکستان برای دستگیری تشبس‌های حکومت مملکت سپاس و منتداری صمیمی بیان می‌نمایم. در شهر دوشنبه 10 مؤسسه‌های تعلیمی با دستگیری صاحبکارا بنیاد شدند. حالا یک لایحه رفته ایستاده است، ما 2.5 ساختیم در شهر دوشنبه. لایحه 5000 خواننده در شهر دوشنبه لایحه‌اش آماده شده ایستاده است. یک صاحبکار وطنی از 1 ینوری سال آینده ساختمانش شروع میکند. حساب درآمدهای خودشون
یکی در نایه‌های وادی رشت میکنن کارده ساده 10 کیلومتر راهها مؤسسه‌های تعلیمی بنیاد کرده ساده ما در نایه رشت در زمان همین 3 سال 50 مکتب را از خانه برآوردیم در خانه مردم مکتب در واگن مکتب و سواد می شود نکردیم نرفتیم در نایه مرغاب وقتی ما سفر اولین داشتم اون مردم اشک می ریزند ما همین قدر باید ما یکان راهبر دولت ندیدیم حتی یک مدیر شعبه یک کاتبی ابکام ندیدن یک راهبر ندیدن غیر راهبر همون نایه تمام ما فریب کردیم خودمون فریب میکنیم بعدی سر ما شما فرزندان ما است نبیرهامون است ابیرهامون است اونا بعد میگن چیکار کردن بابای ما پدرای ما کاری کنیم که یک نامینیکتون ماند مایل شما خانه و درت اساس کن با فرزندات ماند میراث یک نیحال میوه دهنده بشن همدیاران عزیز چنانه که شما مشاهده میکنید عملی سازی این نقشه و برنامه‌های سازنده حکومت مملکت بر رشد و ترقیات همه شهر و ناحیه‌های کشور از جمله ولایت ختلان مساعدت کرده در آینده نزدیک آنها باز هم آباد و زیبا و سطح و صفت زندگی ساکنان بهتر می‌گردد. مرکزی همه درگیری های بدبختی های سال 90 ولایت ختلان وادی وخش بود شهری باختر کشانیان همه چی علنگه از همین جا جنگ شود از همه زیادتر ضرر دیدن از همه بیشتر اذیت کشیدن از همه بیشتر تلف شدن از همه بیشتر یتیم ماندن کودکان نیست عائله‌ای که در شهر کلاب یک فرزندش خیش اقرباش یک تاش تلف نشده باشه نیست وادی وخش هم از آن جمله دنغره سال 92 نایه دنغره 80,000 اهالی داشت لیکن 180,000 گریزه را جا کرد گریزه که از ولایت 180,000 خانه نبود که 20 کس 10-15 کس نباشد غیر مکتب غیر مسجد ها غیر یک آنجا خالی نبود یکی قبول کردن مردم یک پارچه نانی داشتن تقسیم میکردن یک زمان اتجاه آرامشی اونایی که در خواجگی من بودن هر کدامی همونده من با یک قابچه اردی گندمی آساب کار میکرد شب و روز از گرده کج میکردن میره کودکامون چی میخوره ولنگار خانه با یک قابچه آر شامه کردم بی پول نگفتیم تنه نکردیم ملامت نکردیم نپرسیدیم که ملتت چی است مذهبت چی است نپرسیدیم نمیخواه مردمی میهمان نواز میهمان دوست است کدام خانه در بروی میمونه هم قدوش میدارن سیاه ها میگردن سیاه ها به پول اوقات میخورن پولشون ها نمیگیرن سازی راهبرای شهر نایه ها توجه که وطندار بیناموس نشوی راهبر شدی پدر میشوی این نو تولد تا 100 سالش جوابش میگو همینه بکه که ایزی پاد ماند ساز و دوستت میدارد آبرو میگیری من باور کرده تعیین میکنم سزاوار عزت احترام در جامعه گشتن از من وابستگی ندارد از هر کدام شما از قابلیت تشکیلاتچگی آداب کار و رفتار و کردارتان وابستگی از خودتان وابستگی دارد من هیچ کس نداشتم غیر پدر و مادر دیخانم برادرم میخری زد که کار کردم در کجای بودن کار کردم وظیفه من اجرا میکردم بهانه نمیکردم
سرم در سنگ میزدم اجرا میکردم. زندگی بخیر میان میرود، تیز میرود، میگذرد میرود. شکرانه کنین. 100 تا جای کاری کن، 100 عائله صاحب زندگی خوب میشه. خاطر نشان مینمایم که استفاده ثمرناک ذخیره و امکانات‌های موجوده و تامین نمودن پیشرفت و استواری اقتصادی و اجتماعی شهر نویا پیش از همه با زحمت صادقانه و عزم و تلاش سازنده. اینچنین حس بلندی وطن دوستی و وطن پرستی هر یک فردی با ننگ ناموس وابسته میباشد. در این روند همه ما وظیفه داریم که مردم را برای تامین ولایت قانون و رعایت حتمی آن راهنمایی کنیم. علاوه بر این هر یکی ما با در نظر داشت وضع ناآرام جهان امروزه همیشه هوشیار و زیرک و برای حمایت منفعت‌های ملت و دولتمان آماده باشیم. سنت‌های نیک ملی و خصوصا صرفه سرشته‌کاری را رعایت نموده فرزندان ما را در روی وطن دوستی، افتخار ملی و خودشناسی و خودآگاهی تربیت نماید. همیشه در خاطر داشته باشیم که برای تامین کردن آینده آباد دولت و ملت ما باید کادرهای جوابگوی با طلبات زمان معاصر، اختراعکار و نوآوران، مهندسان و دیگر کادرهای شاخه‌های تکنیکی و تکنولوژی را تربیت کرده با کمال رسانیم. ما باید برای آباد و زیبا گردانیدن وطن عزیزمان تاجیکستان امروز نسبت به دیروز و فردا نسبت به امروز بیشتر زحمت کشیم و در خاطر داشته باشیم که سرزمین اجدادی ما تنها در صورت سفربر ساختن تمام امکانیت و نیروی هر یک فرد جامعه آباد و پیشرفته و دولتمان نیرومند و قوی می‌گردد. وابسته به این بار دیگر برابران ولایت‌ها، شهر نایه‌ها و نمایندگان ساختارهای مرکزی در محل‌ها تاکید می‌نمایم که تمام مردم را تا جشن 35 سالگی با تازه و آزادگی و آباد کردن هر یک خانه و کاشانه، کوچه و خیابان و میدان و گلگشت تا دوردست‌ترین دیهات کشور سفربر نمایند. اطمینان دارم که مردم وطن دوست با ننگ ناموس و متین اراده کشور از جمله ساکنان ولایت ختلان میباید نیست با حس بلندی خویشتن‌شناسی در حس دستاوردهای تاریخی خلقمان، حمایه منفعت‌های دولت و ملت کهن بنیادمان هوشیار و آماده خواهند بود و با زحمت صادقانه و صافدلانه خود وطن محبوبمان را بازم آباد و پیشرفته خواهد گردانید. همچنین پدر و مادران، استادان و آموزگاران، اهل ضیا و فعالان باید با تربیت نورسان و جوانان یعنی نسل آینده ساز دقت اولی درجه دهند. نسل آینده ساز ما بسپاریم اونا، ما نترسیم، ما بخیلی نکنیم، برعکس تربیت کنیم، دستگیری کنیم، راه را نشان دهیم، همه طرفه شرایط مهیا کنیم. فکر فرزندان را مردم که دولت نکنیم، شکرانه کنیم که دولت داریم، برابری ابرقدرت ها یک آواز داریم. کی میشناخت تاجیکه؟ من اشاره به دوملا امام خطیبا میکنم، مانعی نکنیم با پیشرفت علم و تکنولوژی با ساحه علم و معارف، مانعی نکنیم. برعکس چقدر دولت ما پیشرفته باشد، چقدر جوانان ما با سواد باشد، چقدر استعداد اختراعکارا، مهندسان، معمارا، دیگر دانشمندان، عالمان داشته باشیم، همون قدر ثواب شما میرسد. شرایط مهیا کنی که کودک سرخیز دست روشه باغچه رود، عقلش پیش میره، مکتب در رفت، مکتب در علاقه آماده میشه. بینن مقایسه کنی اختام همه طرفه پرسین روی مکتب،
آموزگارا را دستگیری کنید. جماعت دیات پوشینده حاضر مکتب با ساخته ایستادن. یک خانه برای 40 حجره ساخته ایستادن صاحبکارا. برای چی؟ برای آموزگارایی که از دیگر جا بیارن، کنکورس خطی انتخاب کنن بیارن، برای که بچه‌ها را تربیت کنن بی سواد نمونن. وقتی که بچه‌ها با سواد شدن تاجیک‌ها را در دنیا معرفی میکنن، نانش هم میخورن. در تاجیکستان در کجایی که باشد دو زبان دارد، کسب و هنری وی داشته باشد میآورد تمام ملت با سواد شده رشته کن. ما وظیفت داریم که با آنها برای آموختن علم و دانش و کسب و هنر شرایط مهیا سازیم. ماهیت و اهمیت استقلال و آزادی، صلح و آرامی و وحدت ملی را فهمانیم تا فرزندان ما فریبته افکار تعصب آمیز و تندرو دینی نگردیده، همچون نسلی با سواد و صاحب معرفت و آگاه و دانشمند به کمال رسیده در آینده به وطن، دولت و ملت خود صادقانه خدمت کنند. امام اعظم کرد. ببینید کدام شرایط، کدام زمان، کدام عصر ده نام مرتبه ملت تاجیک در جهان اسلام بلند کرد تا 60% بیشتر امت مسلمان در همین مذهب است. تاجیک است. من کنفرانس گذراندم، یگان عرب، یگان امت دیگر میگوید که پرزیدنت تاجیکستان خطا میگه. نه، میگه همین است. مولانا هم تاجیک است. درباره رودکی و ابوعلی ابن سینا و دیگر ما شما سیناهای نو، مولاناهای نو، رودکیهای نو تربیت کنیم. در انتها به کل مردم وطن دوست کشور، ساکنان مهمان نواز و سربلند ولایت ختلان و ناحیه دنغره، خانه آباد، سلامتی و خوشبختی و برای کار میخواهم. дар семинар машварати ҷумҳуриявии кишоварзон муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон сулаймон зиёзода, вазири кишоварзӣ қурбон ҳакимзода, директори агентии беҳдошти замин ва обёрӣ зарифбек давлатзода, вазири саноат ва технологияҳои нав шералӣ кабир, раиси вилояти хатнон давлаталӣ саид, раиси вилояти суғд раҷабой аҳмадзода ва раиси вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон алишер мирзонабод оид ба иҷрои дастуру супоришҳои сарвари давлат дар маҷлиси васеи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳисобот доданд. бинандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки 16 май президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо мақсади ифтитоҳи иншооти ҷашни шиносоӣ бо раванди корҳои созандагӣ ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолии давлатӣ ва боздид аз фаъолияти хоҷагидорон ба ноҳияи данғараи вилояти хатлон сафар намуданд. 16 май президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни сафари корӣ ба ноҳияи данғараи вилояти хатлон дар деҳоти корез барои бунёди коргоҳи истеҳсолии дару тиреза ва панелҳои алюминии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди куруши кабир индустрӣ санги асос гузошта бо лоиҳаи бунёди ин коргоҳи саноатӣ шинос шуданд. тавре иттилоъ дода шуд, иқтидори истеҳсолии коргоҳ дар масоҳати 12,000 метри мураббаъ сохта мешавад. дар як сол 180,000 дару тиреза ва панелҳои алюминиро дар бар хоҳад гирифт. ба иттилои масъулин дар самти амалисозии ҳадафи стратегии ҳукумат, татбиқи марҳила ба марҳила саноатикунонии босуръати кишвар дар ноҳияи данғара рӯз то рӯз бунёди коргоҳу корхонаҳои саноатӣ ба роҳ монда мешавад. иқдоми мазкур низ дар ҳамин замина рӯи даст гирифта шудааст. дар коргоҳи куруши кабир индустрӣ ки аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Олими Тоҳир амалӣ мегардад, дар оянда имкон аст ки 120 нафар бо кор ва маоши хуб таъмин гарданд.
طبق نقشه آغاز فعالیت استحصالی کارگاه مذکور ماه سپتامبر سال 2026 پیش بینی شده. محصولات آن به بازارهای داخلی و خارج کشور پیشنهاد کرده خواهد شد. ضمن صحبت سرور دولت محترم امومعلی رحمان این اقدام صاحبکاران وطنی را عبرت بخش نامیده به آنها عرض سپاس نمودند. 16 مای در دهاتی به نام اسمت شریف ناحیه دنغره پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان با آغاز ساختمان مرحله دومی کارخانه جمع و وصل و استحصال ماشین‌های گوناگون تمغه زیره‌پوش و تجهیزات حربی جمعیتی دارای مسئولیتش محدود سپرگروپ سنگ اساس گذاشتند. کارخانه مذکور برای عملی شوی برنامه صنعتی کنونی با سرعت جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2020-2025 زمینه گذاشته با تطبیق هدف چهارم ملی صنعتی کنونی با سرعت کشور نگرانیده شده است. با پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان اطلاع داده شد که مساحت عمومی میدان کارخانه صنعتی 40 هکتار را تشکیل نموده با فعالیت آغاز نمودن آن امکان فراهم می‌آورد تا قسمت از احتیاجات کشور با تکنیک و لوازمات حربی از حساب استحصال وطنی برآورده شود. همچنین مهم است که 120 ساکن محلی با جای کار دائمی تأمین می‌گردند. ضمن صحبت با مسئولین ساحه و رهبریت کارخانه سرور دولت محترم امومعلی رحمان برای باز هم افزون نمودن حجم استحصالات و نمودهای محصولات با طلبات زمان مطابق ساختن صفت آنها و همزمان به راه ماندن آموزش و آماده‌سازی متخصصان محلی به آنها دستور و سپارش‌های مشخص دادند. 16 май президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари кории худ ба ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон дар минтақаи озоди иқтисодии Данғара корхонаи навбунёди ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Оксус Интер Азияро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Корхонаи навбунёди саноатӣ бо ҷалби сармояи хориҷӣ ва техникаю таҷҳизоти беҳтарини аврупоӣ таъсис дода шуда, фаъолияти он ба истеҳсоли маҳсулоти тамоку бо технологияи рақами 1 дар ҷаҳон равона шудааст. ҳаҷми сармоягузории коргоҳ дар ду марҳила $27 миллион ро ташкил медиҳад. зимни шиносоӣ бо фаъолияти корхонаи мазкур ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки дар корхонаи саноатӣ 15 намуди маҳсулоти тамоку истеҳсол гардида, иқтидори тавлидоти он 3 миллиард дона дар як солро ташкил медиҳад. таъкид гардид ки корхона давоми як соли оянда бо иқтидори пуррааш ба кор медарояд. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Оксус Интер Азия дар масоҳати 2 гектар бунёд гардида, дар он 80 нафар бо кори доимӣ таъмин гардиданд ки аз ин шумора 70%-ро сокинони маҳаллӣ ташкил медиҳанд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат бо масъулини корхонаи навбунёд ба рушди муносибатҳои дуҷонибаву бисёрҷонибаи Тоҷикистон бо шарикони рушд ва сармоягузорони хориҷӣ дар бахшҳои муҳими иҷтимоиву иқтисодӣ баҳои баланд дода, иншооти навбунёдро намунаи олии ҳамкорӣ дар соҳаи саноат арзёбӣ намуданд. пешвои миллат таъкид доштанд ки имрӯз дар Тоҷикистон барои рушди фаъолияти соҳибкориву сармоягузорӣ беш аз 100 намуд имтиёзу сабукиҳои андозию гумрукӣ пешбинӣ шудааст ки ин барои пешбурди тиҷорату хизматрасонӣ ва истеҳсолот заминагузор хоҳад буд. дар ҳамин ҷо сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо лоиҳаи бунёди корхонаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Somon-Food Хатлон шинос шуданд. зимни муаррифии лоиҳа иттилоъ дода шуд ки корхонаи саноатӣ бо ҷалби $7 миллион сармояи хориҷӣ бунёд гардида то охири соли равон ба кор дароварда хоҳад шуд. самти асосии фаъолияти он истеҳсоли афшураи мева хоҳад буд. тибқи нақша дар корхонаи мазкур то 300 ҷойи корӣ таъсис хоҳад ёфт. иқтидори корхонаи мазкур дар як сол 100,000 тонна буда, дар он 15 намуди афшураи мева истеҳсол мегардад ки ба таъмини бозори дохилӣ ва содирот ба хориҷи кишвар нигаронида шудааст. ҳоло дар минтақаи озоди иқтисодии Данғара ки дар масоҳати 541 гектар бунёд гардидааст, 37 ширкати ватанию хориҷӣ ҳамчун субъект ба қайд гирифта шудааст. бо мақсади ноил гардидан ба ҳадафи чороми миллӣ саноатикунонӣ бо суръати кишвар ва баландбардоштани сатҳи некуаҳолии мардум, ҳоло дар минтақаи озоди иқтисодии Данғара дар маҷмӯъ наздики 600 ҷойи корӣ ташкил гардидааст.
ҳаҷми сармоягузорӣ дар соли 2024 аз ҳисоби субъектҳои минтақаи озодии иқтисодӣ ба 34 миллион сомонӣ баробар буда иқтидори умумии сармоягузориҳо аз оғози фаъолият бошад беш аз 2 миллиард сомониро дар бар мегирад. ҳоло аз ҷониби субъектҳои минтақаи озоди иқтисодии Данғара истеҳсоли маҳсулоти нафтӣ, металлоконструксия, қубурҳои полиэтиленӣ, маҳсулоти ороишии сохтумонӣ, коркарди меваи хушк ва ғайра ба роҳ монда шуда. ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар соли 2024 54 миллион сомониро ташкил дод. 16 май президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Данғара бо ҷараёни парвариш ва нашъунамои зироати кишоварзӣ дар кооперативи истеҳсолии Сомонҷон ва хоҷагии деҳқонии Эмоми Аъзам шинос шуданд. зимни боздид аз хоҷагии деҳқонии Эмоми Аъзам иттилоъ дода шуд, ки он соли 2009 дар асоси дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъсис ёфта масоҳати умумии боғҳои он 70 гектарро ташкил медиҳад. хоҷагидорон бо истифода аз таҷрибаи пешрафта ва риояи агротехника дар майдони 25 гектар гелос, 4 гектар шафтолу, 2 гектар зардолу ва дигар навъи дарахтони мевадиҳандаро ки ба минтақа мутобиқ аст парвариш менамоянд. аҳли заҳмати хоҷагӣ дар парвариш ва нигаҳубини боғҳо таҷрибаи ғанӣ андӯхта то пурра ба ҳосил даромадани ниҳолҳо байни қаторҳои онҳоро самаранок истифода мебаранд. дар баробари пешниҳод ба бозорҳои дохиливу хориҷӣ ҳамзамон ба миқдори зиёд дар сардхона низ маҳсулот захира мекунанд. мо кишоварзони ноҳияи Данғара бо дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳия кӯшиш карда истодаем, ки боғҳои содиротӣ ва мевадиҳандаро зиёд намоем. ки шумо мебинед гелосҳои содиротӣ ба ҳосил омад. соли 2018 мо ин гелосҳоро шунонда будем. имрӯз ҳосили нағз ба даст овардем. дар баробари ин бо дар мо пахтакорӣ, ғаллакориро ба роҳ мондагӣ, пиёз, картошка ҳам мекунем. оянда ният дорем, ки бозам бо як кӯшишу ғайрат дар саҳми кишоварзӣ саҳми худро бидоронем. барои мо боғдорони ноҳия боиси ифтихор аст, ки пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ин меваҳои шаҳрдори хоҷагии деҳқонии Эмоми Аъзам дидан карданд. мо боғдорон кӯшиш мекунем, ки саҳми худро дар таъмини амнияти озуқаворӣ гузорем. дар боғи гелоси хоҷагии деҳқонии Эмоми Аъзам асосан навъҳои барвақтии бурлат ва кардия парвариш мегардад, ки ба иқлими минтақа тобовар буда барои содирот низ мувофиқ мебошанд. сипас пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҷараёни парвариш ва нашъунамои зироати кишоварзӣ дар кооперативи истеҳсолии Сомонҷон шинос шуданд. мавриди зикр аст, ки кооперативи истеҳсолии Сомонҷон бисёрсоҳа буда хоҷагидорон бо риояи қоидаҳои агротехникӣ ба кишту парвариши сабзавоту полезӣ, ғалладона, зироати техникӣ ва боғу тогзор машғул мебошанд. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки дар кооперативи истеҳсолии Сомонҷон дар майдони 800 гектар гандум, 15 гектар зағир, 180 гектар ҷав, 190 гектар пахта, 52 гектар сабзавоту полезӣ ва дар 34 гектар ҷувори макаидон кишт карда шудааст, ки ҳама нашъунамои хуб доранд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар боғҳои хоҷагӣ ба парвариши дарахтони мевадиҳанда аз ҷумла бодом, шафтолу ва олуи сиёҳ шинос шуданд. иттилоъ дода шуд, ки дар кооперативи истеҳсолии Сомонҷон дар масоҳати беш аз 480 гектар боғҳо бунёд ёфтааст, ки аз он 180 гектар себ, 75 гектар бодом, 100 гектар олу, 12 гектар чормағз, 6 гектар ангур, 6 гектар нок ва 3 гектарро боғи гелос ташкил медиҳад. дар ин хоҷагӣ масоҳати боғҳои интенсивӣ низ тадриҷан зиёд карда мешавад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фаъолияти назарраси хоҷагидорони кооперативи истеҳсолии Сомонҷонро намуна арзёбӣ карда ба меҳнати садоқатмандонаи аҳли заҳмат баҳои баланд доданд. мо ҳозир дар кооперативи истеҳсолии Сомонҷон қарор дорем. дар боғи кооперативи истеҳсолии Сомонҷон мо имсол боғҳои нав бунёд намудем. дар масоҳати 8 гектар боғи нав бунёд намудем. олуи сиёҳолу стенли барқарор намудем. мо умед дорем ҳамин дарахтҳои имсол нав шунондагимон
ба соли дига нашр навои хуб ба даст меорем. дар баробари таъмин намудани бозори дохилӣ инчунин ба хориҷи мамлакат низ содирот менамоем. дар хоҷагии сомонҷон зимни шиносоӣ бо рафти парвариши сабзавоту полезӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба нашъунамои пиёзи барвақтӣ ки қариб расидааст ва пиёзи кишти такрорӣ таваҷҷӯҳ зоҳир намуда ба масъулон барои риояи қоидаҳои агротехникӣ ва агробизнеси муосир дастуру тавсияҳои судбахш доданд. тавре иттилоъ доданд, ҳосили интизорӣ аз ҳар гектари пиёзи барвақтӣ 500 центнер аст. ҳамчунин зикр гардид ки дар ин мавзеъ 35 гектар замини лалмии бекор ба таври қатрагӣ шодоб ва ба гардиши кишоварзии обӣ дароварда шудааст. раисони шаҳру ноҳияҳо, вилоятҳо ва роҳбарони вазорату идораҳои мамлакат дар доираи дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо иншооти ҷашнӣ дар ноҳияи Данғара шинос шуда, иқдоми бунёдкориву созандагиро намунаи ибрат арзёбӣ намуданд. нақшаи пешбинишудаи бунёдкориҳо ба истиқболи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Данғара ҳамагӣ 165 иншоотро дар бар мегирад, вале иҷрои корҳои созандагиву ободонӣ аз нақша ба маротиб зиёд буда 456 иншоотро ташкил медиҳад. вусъати бесобиқаи корҳои созандагиву бунёдкорӣ дар ноҳияи Данғара намунаи ибрат ва қобили пайравӣ мебошад. нахуст ҳайати меҳмонон дар деҳаи Булёни поён ҳавзи парвариши моҳӣ ва мавзеи истироҳатиро дидан намуданд. ҳавзи моҳипарварӣ аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ бунёд шуда, масоҳати он 4 гектарро ташкил медиҳад. баъд аз шиносоӣ бо мавзеи истироҳатӣ ҳайати меҳмонон бо шароити муассисаи нави таълимии рақами 11 деҳаи мазкур шинос шуданд. солҳои қабл хонандагон дар бинои як ошёна таҳсил мекарданд. дар доираи сиёсати маорифпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо иқдоми соҳибкорони маҳаллӣ дар ин ҷо бинои нави муассисаи таълимӣ сохта шуд ки акнун хонандагони хуштолеи ин деҳаи дурдасти ноҳияи Данғара соҳиби мактаби замонавӣ гардида таҳсили худро дар бинои нав идома медиҳанд. муассисаи таълимӣ барои 1080 хонанда дар 2 баст пешбинӣ шудааст. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани бинои нав хонандагон дар шароити боз ҳам беҳтар ба донишандӯзӣ фаро гирифта шуданд. бинои пешинаи муассисаи мазкур аз нав таъмир гардида ҳамчун кӯдакистони рақами 9 барои 300 кӯдак хизмат мерасонад. шароити муассисаи томактабӣ барои тарбия ва ба таҳсил фаро гирифтани кӯдакон мутобиқ мебошад. шахсони саховатпеша дар баробари фароҳам овардани шароити таълим барои кӯдакону наврасон ҳамчунин ҷиҳати ба тарзи ҳаёти солим фаро гирифтани онҳо саҳм мегузоранд. бунёди майдончаи варзишӣ далели ин гуфтаҳост. иншооти варзишӣ имкон медиҳад ки кӯдакону наврасон дар вақтҳои муайян ба обу тоби бадан машғул шаванд. иқдоми соҳибкорони бонангу номуси ноҳияи Данғара намунаи ибрат барои ҳар як фарди ба ору номуси миллат мебошад. раисони шаҳру ноҳияҳо, вилоятҳо ва роҳбарони вазорату идораҳои мамлакат аз иншоотҳои деҳаи Хуррамзамин дида намуданд. дар деҳаи Хуррамзамини ҷамоати деҳоти Исмат Шарифи ноҳияи Данғара низ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ бо ҷалби соҳибкорону сокинон корҳои ободонӣ аз ҷумла битонпӯш намудани роҳравҳои деҳа дар масофаи 2.5 километр, насби истгоҳи барқӣ, сохтмони муассисаҳои томактабӣ барои 300 кӯдак ба нақша гирифта шудааст ки корҳои сохтмонӣ дар ҳоли анҷомёбӣ қарор дорад. дар деҳаи Хуррамзамин аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди шири Хуррамзамин сохта ба истифода дода шудааст. корхона иқтидор дорад ки дар як шабона рӯз 1.5 тонна ширро коркар намояд. бахшида ба 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳаи Хуррамзамин ноҳияи Данғара барои истеҳсоли маҳсулотҳои ширӣ аз ҷумла яхмозҳо ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди шири Хуррамзамин ноҳияи Данғара ки дар инҷа зиёда аз 12 намуди маҳсулотҳо истеҳсол карда мешавад ба истифода дода шуд. маҳсулотҳои мо асосан вилояти Хатлон, ноҳияҳои Темурмалик, ноҳияи Балҷон, ноҳияи Восе аз ҷумла ба шаҳри Душанбе пешкаси мизоҷон карда мешавад. дар ҷамъияти масъулияташ маҳдуди шири Хуррамзамин ноҳияи Данғара дар шароити ҳозира 21 нафар коргарон фаъолият карда истодаанд.
шахсони саховатпешаи ин деҳа шумораи аҳолиро ба инобат гирифта як маркази ташхис ва табобатро муҷаҳҳаз бо таҷҳизоти тиббӣ сохта ба истифода доданд. Маркази солимгардонӣ аз ду ошёна иборат буда, дар он шуъбаи ултрасадо ва ҳуҷраи дандонпизишк фаъолият мекунад. Чунин иқдоми соҳибкорони деҳаи Хуррамзамин аз он шаҳодат медиҳад, ки имрӯз ҷавонмардони ватандӯст дар доираи иқдомҳои созандаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ободии маҳал саҳм мегузоранд. имрӯз ҷавонмардони ватандӯст дар доираи иқдомҳои созандаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ободии маҳал саҳм гузоранд. Барои 300 нафар кӯдак дар деҳаи мазкур сохтмони бинои дууошёнаи томактабӣ ба нақша гирифта шудааст, ки корҳои сохтмонӣ дар он бо маром идома дорад. бунёди майдони парчам дар деҳа аз он шаҳодат медиҳад, ки соҳибкорон дар баробари сохтмони иншооти таъиноти гуногун ба муқаддасоти миллӣ арҷу эҳтироми хоса мегузоранд. майдони парчам барои истироҳату фароғати сокинони деҳа бунёд шуда, дар он шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. дар маҷмӯъ дар деҳаи Хуррамзамин шахсони саховатпеша бо дасти дили пок барои бунёду навсозии иншооти гуногун камари ҳимат бастанд. дар баробари дигар деҳаҳои ҷамоати деҳоти Исмат Шариф бахшида ба 35-солаги истиқлолияти давлатӣ, дар деҳаи Булёни Боло муассисаи таълимии рақами 15 барои 1600 хонанда дар ду баст мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст. иқдоми мазкур шаҳодат аз он медиҳад, ки ғамхории пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳаи маориф назаррас аст. минбаъд хонандагон дар шароити боз ҳам беҳтар ба таълим фаро гирифта мешаванд. бо назардошти он ки маориф дар сиясати иҷтимоии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи афзалиятнок эҳтироф шудааст, дар ҳама ҷамоату деҳоти ноҳияи Данғара дар доираи тадбирҳои ободониву созандагӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби соҳибкорони ватандӯст бунёду навсозии муассисаҳои таълимӣ идома дода мешавад. кӯдакистони рақами 8 низ бахшида ба ин ҷашни муқаддаси миллӣ сохта ба истифода дода шуд, ки дар он 85 кӯдак ба таълиму тарбия фаро гирифта шудааст. дар кӯдакистон барои гузарондани машғулиятҳо ҳуҷраҳои дорои шароити хуб омода мебошад. дар баробари ин бо иқдоми соҳибкорони маҳаллӣ 18 километр роҳи мошингарди деҳа пурра асфалтпӯш карда шудааст. дар тадбирҳои ободониву созандагӣ сокинони бедордилу заҳматпешаи деҳаи Зулол низ фаъолона ширкат варзида, дар бунёду навсозӣ як қатори иншооти муҳим саҳми арзандаи худро гузоштанд. соҳибкорони бонангу номуси деҳаи Ғарғараи ҷамоати Корез низ барои сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ сехи рангуборкунии мато ва бинои маъмурии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Файзи Каримро сохта ба истифода доданд. корхонаҳои Файзи Карим, Файзи Али, корхонаҳои Мушки Модар, ҳамин корхонаҳоро ҳамаро дар ҳамин 35-солагӣ сохта ба истифода додем, ки ба пуррагӣ фаъолият мекунад. дар инҷа коркард мекунем, матҳо истеҳсол мекунем, рангубор мекунем. кисиҳои дузандагӣ ҳастанд, пешвои муаззам миллат бисёр соҳибкорон дастгирӣ мекунанд. мо ҳам низ минбаъд низ кӯшиш мекунем, ки дар ободии ҳамин деҳа, дар ободии ноҳия, дар ободии ҷумҳурии Тоҷикистон як саҳми арзандаи худамонро гузорем. шумораи умумии коргарон 250 нафарро ташкил дода, 80% кормандонро занону бонувон ташкил медиҳад. шукронаи сулҳу ваҳдат, шукронаи тинҷиву амонии давлат, шукронаи сарвари бо ақлу бохиратро мекунем, ки мо модарони даврони истиқлол дар зери партавафшонӣ парчами диёр дар осмони соф беғубор зиндагонӣ менамоем. ва шукргузор аз он ҳастем, ки муҳтарам пешвои миллат зан модару ҷузъи ҷудонашавандаи давлат ҳисобидааст. ба ин боварии пешвои миллат сазовор гардида, мо модарони корхонаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Файзи Карим дар деҳаи Ғарғара аз таи дили кор намуда дар ободонии Тоҷикистони азизамон саҳми худро мегузаронем. дар идомаи ҳамин тадбирҳои ободонӣ дар деҳаи мазкур корхонаи истеҳсоли равғани ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Файзи Али, коргоҳи дузандагӣ, ошхонаи миллӣ ва меҳмонхона сохта шуд, ки барои таъмини аҳолӣ бо ҷои кор ва беҳтар шудани сатҳи зиндагии сокинон замина гузошт. ман ҳамчун як сокини деҳаи Ғарғара миннатдории хешро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам, ки имрӯз маҳз бо дастури ҳидоятҳои падаронаи он кас соҳибкорон дастгирӣ ёфта истоданд ва онҳо чунин иншоотҳои муҳими барои рӯзмарраи мардум сохта истоданд. маҳз дар деҳаи Ғарғара бо ташаббуси соҳибкорон корхонаи равған, корхонаи Мушки Модар, ки истеҳсоли моеъҳои шӯянда, ресанда, ки дар онҷо занон ба дузандагӣ, Файзи Карим, Файзи Алим кор мекунад, ки
дар файзи карим зиёда аз 250 нафар занони хонашин ва духтарон ба кор таъмин карда шуданд. аз номи тамоми сокинони деҳа миннатдории хешро мерасонам ки имрӯз шароит мусоид карданд ки занони хонашин ҳам бо ҷои кор таъмин шаванд. аз ҷониби соҳибкорон низ роҳҳои байни деҳа асфалтпӯш карда шуданд ки барои рафтуомади мардум мисол солҳои пеш агар азоб мекашиданд дар фасли сармо ву боронӣ, имрӯз озод наметавонанд ки дар як муддати кӯтоҳ рафта ба деҳаҳои ҳамсоя расанд. ҷавонмардони хештаншинос талош доранд ки иншооти нотамом аз ҷумла сохтмони бинои дуошёнаи муассисаи томактабӣ барои 300 кӯдак дар деҳаи уштурак низ аз ҷониби шахсони саховатпеша ҳавзи кооперативии тиҷоратии моҳипарварии каённӯш ба истифода дода шудааст. раисони шаҳру ноҳияҳо, вилоятҳо ва роҳбарони вазорату идораҳо зимни шиносоӣ бо сохтмони беш аз 10 иншооти таъиноти гуногун дар деҳаи пушинги ноҳияи Данғара иқдоми соҳибкорони маҳаллиро самараи неки замони соҳибистиқлолӣ ва ташаббусҳои созандаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арзёбӣ намуда вусъати созандагиҳоро намунаи ибрат маънидод карданд. иншооте ки дар деҳаи пушинги ноҳияи Данғара сохтмони онҳо бо вусъат идома дорад, муассисаи таълимӣ барои 2160 хонанда, як қасри фарҳанг ва 2 муассисаи томактабӣ барои 600 кӯдак мебошад. ин ҳама дастовард ва музаффариятҳо бо шарофати суботу амнияти комили кишвар ва ҳидояту роҳнамоиҳои хиратмандонаву созандаи пешвои маҳбуби миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба даст омаданд. соҳибкорону ҷавонмардони ватандӯст барои тақвияти ташаббусҳои созандаи пешвои миллат иқдомҳои ободониро вусъат мебахшанд, то ки дар роҳи шукуфоии ин гӯшаи зебоманзари диёр саҳми арзандаву шоистаи худро гузоранд. 16 май раисони шаҳру ноҳияҳо, вилоятҳо ва намояндагони вобасташудаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати шиносоӣ аз иншооти дорои тарҳу таъиноти гуногун ба ноҳияи Данғара ташриф оварданд. ҳайати меҳмонон нахуст дар ҷамоати деҳоти Себистон аз фаъолияти беморхонаи минтақавии деҳаи Себистон дидан карданд. беморхона тарҳи муосир дошта аз ҷониби соҳибкорон бо ҳадафи баланд бардоштани сифати хизматрасониҳои тиббӣ ба сокинон бунёд шудааст. наздик ба 50 нафар кормандони тиб имкон доранд ки бо истифода аз муосиртарин дастгоҳу таҷҳизоти соҳавӣ сокинонро дар шароити мусоид ба ташхису муолиҷа фаро гиранд. миннатдории худро ба ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва соҳибкорони ватандӯст мерасонем ки чунин беморхонаи замонавиро сохта мавриди истифода қарор доданд. пеш мо дар беморхона кор мекардем ки ба талабот ҷавобгӯ набуд. ба мо беморхонаи замонавӣ сохта мавриди истифода қарор доданд ки бо таҷҳизотҳои замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. ҷавобан ба ин ғамхориҳои пешвои миллат ваъда медиҳем ки сатҳи хизматрасонии тиббиро ба мардум бозам беҳтар ва хубтар ба роҳ монем. сипас ҳайати меҳмонон аз фаъолияти муассисаи давлатии маркази рушди ҳунармандӣ ва малакаҳои касбии муосир шинос шуданд. дар ин марказ 15 нафар занону бонувон ба шуғли дузандагӣ машғул буда дар асоси фармоиш ва талаботи мизоҷон маҳсулот омода мекунанд. омӯзиши забонҳои русӣ, англисӣ ва технологияи компютерӣ низ дар марказ ба таври васеъ роҳандозӣ шудааст. иншоот аз ҷониби соҳибкорони ҷамоат ба ифтихори истиқболи сазовор аз 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёд карда шуд. мо модарон дар ин деҳа шукрона пеш аз ҳама барои истиқлолият мекунем дар озодӣ, дар осмони софу бехубори давлати худ ки саҳми беандозаи ҷаноби олӣ дар ин ободӣ, дар ин истиқлолият, дар ин беҳбудии зиндагии мо модарону омӯзгорон аст. шукронаи истиқлолияти имрӯзаи мо ки мо соҳиби муассисаҳои беҳтарин шудаем, соҳиби беморхонаҳои замонавӣ шудаем, корхонаҳои хуби замонавӣ дар деҳаи мо имрӯз бунёд шуда истодааст ва саҳми беандозаи соҳибкорони ватанӣ дар деҳаи мо бар алохиз карда мешавад ки соҳибкорони ба нанг ба номус аст ки деҳаи хушманзараи мо рӯз то рӯз ободу зебо шуда истодааст ки таваҷҷӯҳи ҳар як шаҳрванде ки ба дохили ин деҳа гузашта меравад диққат ҷалбкунанда шудааст. боздид аз шиносоии раисони шаҳру ноҳияҳо, вилоятҳо ва намояндагони вобасташудаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз иншооти сохташудаи соҳибкорон дар ҷамоати деҳоти сафобахш идома ёфт. ҳайати меҳмонон нахуст дар деҳоти Гулафшон бо фаъолияти муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 32 шинос шуданд.
муассиса дар заминаи таваҷҷӯҳ ва дастурҳои роҳбари давлат вобаста ба рушди соҳаи илму маориф аз ҷониби соҳибкорон сохта шудааст. дар 12 синфхонаи барҳаво ва муҷаҳҳаз бо аёниятҳои хониш барои хонандагон шароити хуби омӯзиши илмҳои замони муосир фароҳам оварда шудааст. дар ҳамин ҷо ҳайати меҳмонон аз корпоративи тиҷоратии Чашмаи Нур дидан намуданд. масоҳати умумии боғҳо дар корпоративи тиҷоратии Чашмаи Нур 380 гектарро ташкил намуда, дар он 191,468 ҳазор бех ниҳолу дарахтони гуногун парвариш меёбад. ҳайати меҳмонон дар ҷамоати деҳоти Сафобахш аз фаъолияти маркази Нури Хират боздид намуданд. маркази Нури Хират ки аз ҷониби бародарон давлатзодаҳо бунёд шуда, дар шаклҳои зиёди хизматрасонӣ аз ҷумла таъмири чархҳо, масолеҳи сохтмонӣ, синфи дузандагӣ, дукони оҳангарӣ, кошонаи ҳусн, маркази омӯзиши забонҳо ва дукони дузандагӣ ба сокинону меҳмонон пешниҳод мегардад. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 33 ки дар деҳаи Кӯли Суфиён сохта шудааст, бештар мавриди таваҷҷӯҳи меҳмонон қарор гирифт. муассиса бо тарҳи муосир бунёд шуда, дорои шароити хуби омӯзиши илмҳои замони муосир аст. синфхонаҳои компютерӣ, физика, химия, биология, китобхона ва дигар шароити фароҳам овардашуда ба раванди аз худнамоии илму дониши хонандагон такони хуб мебахшад. раисони шаҳру ноҳияҳо дар идома аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 51 барои 528 хонанда дар Дуб аст ва беморхонаи марказии байниноҳиявии деҳаи Талхуби ноҳияи Данғара боздид намуда, ба онҳо лоиҳаи бунёди иншооти хизматрасонӣ ва боғи парчами давлатӣ муаррифӣ карда шуд. сипас меҳмонон аз маркази фарҳангии деҳаи Сафобахш боздид намуданд. маркази фарҳангӣ бо 168 ҷойи нишаст бунёд шуда, барои баргузории чорабиниҳои фарҳангӣ пешбинӣ шудааст. ҳамаи иншооти ба ҳайати меҳмонон муаррифишуда аз ҷониби соҳибкорон бунёд шуданд ки ин иқдом метавонад намунаи олии ватандӯстӣ бошад. миннатдорем аз соҳибкорон, аввал аз ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки дар деҳаи мо иқа навигариё шидан, ина қасри фарҳанг, иқа кучора мунфарш кардан. занои хонанишини мо имрӯз соҳиби кор шидан, чандин корхонаро бунёд кардан. ман ҳамчун як зани хонанишини имрӯз соҳиби корам ва ҳиссаи худро дар хонадон мерасонам. аввал аз ҷаноби олӣ ва ба тамоми ҳамаи соҳибкорон миннатдорам. мо ёд надоштем ки ҳамин қишлоқи мо ҳамин хеле ободонӣ шавад, беҳбудӣ шавад. миннатдоримона ба ҷаноби олӣ, ба соҳибкорони ҳамин деҳаи Оқсу, Сафобахш миннатдоримона мерасонем. мо ай ҳамиҳо миннатдор ки ҳамин раҳмона соз кардиянд, шурӯъ кардиянд, хонаҳомона фасон кардиянд. дар баробари ин соҳибкорон ба нақшаи ободонии сохтмони кӯдакистон барои ба таълим фаро гирифтани 300 кӯдакро ворид карданд. ҳамин аст садоқат ба миллату давлат. раисони шаҳру ноҳияҳо, вилоятҳо ва намояндагони вобасташудаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пас аз шиносоӣ аз раванди корҳои ободонӣ дар ҷамоатҳои деҳоти Себистону Сафобахш ба ҷамоати деҳоти Пушинг ташриф оварданд. ҳайати меҳмонон аз иншооти соҳаи маориф, тандурустӣ, фарҳангу варзиш ва лоиҳаи корхонаҳои саноатӣ ки аз ҷониби соҳибкорон сохта мешаванд шинос шуда, ташаббуси шахсони саховатпеша дар ҷамоати деҳоти Пушингро шоистаи таҳсин гуфтанд. истиқболи ҳайати меҳмонон дар ҷамоати деҳоти сангтудаи ноҳияи Данғара намунаи олии меҳмондӯстии сокинони ҷамоатро бозгӯ намуд. раисони шаҳру ноҳияҳо, вилоятҳо ва намояндагони вобасташудаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нахуст аз кӯдакистони рақами 1 боздид намуданд. кӯдакистон дар заминаи супоришҳои роҳбари давлат бо мақсади фарогирии бештари кӯдакон ба таҳсилоти томактабӣ аз ҷониби гурӯҳи соҳибкорон бунёд карда шуд. таълими 100 нафар дустурӯякон аз ҷониби мураббияҳои соҳибтахассус бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ дар шароити мусоид гузаронида мешавад. дар 5 деҳаи ҷамоати деҳоти сангдудаи ноҳияи Данғара 16643 нафар аҳолӣ зиндагӣ мекунад. таҳлилҳои омурӣ нуфузи аҳолӣ дар ҷамоатро ҳамасола дар ҳоли афзоиш нишон медиҳад. ин раванд талабот ба бунёди муассисаҳои таълимӣ ва таъсиси кӯдакистонҳои навро зиёд мекунад. аз ин лиҳоз сокинон ба хусус шахсони саховатпеша ба ҳалли масъалаҳои марбут ба соҳаи илму маориф
таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда то истиқбол аз 35-мин солгарди истиқлолияти давлатӣ муассисаҳои таҳсилотӣ ва кӯдакистонҳои нав бунёд мекунанд. ҳоло дар ҳудуди ҷамоат сохтмони ду кӯдакистон идома дорад. ҳар ду иншоот дар заминаи таваҷҷӯҳ ва супориши роҳбари давлат роҷеъ ба бунёди ҳатмии кӯдакистонҳо дар маҳаллаҳои дорои 100 оила аз тарафи соҳибкорони ватандӯст сохта мешаванд. раисони шаҳру ноҳияҳо аз фаъолияти хоҷагии деҳқонии навободи ҷамоати деҳоти сангтуда шинос шуданд. майдони киш дар хоҷагии деҳқонии навобод 160 гектарро ташкил менамояд. хоҷагӣ пурра бо оби полезӣ таъмин буда дар он ғалладонагиҳо, зироатҳои техникӣ ва сабзавот кишту парвариш карда мешавад. майдони боғ дар хоҷагии деҳқонии навобод 10 гектар буда масъулон ҳадаф доранд ки дар оянда ба бунёди токзор оғоз намоянд. гирифтани аз 2 то 3 ҳосил дар як сол таҷрибаи хуби истифодаи замин ва риояи қоидаҳои дурусти агротехникӣ аз ҷониби деҳқононро бозгӯ мекунад. нақши онҳо дар ғановати бозори истеъмолӣ ва содироти меваю сабзавот ба дигар кишварҳо назаррас аст. соли 2024 дар хоҷагии деҳқонии навобод 270 тонна маҳсулот ҷамъоварӣ карда шуд. ин нишондод дар қиёс ба як соли пеш 50 тонна зиёд мебошад. роҳбари хоҷагӣ Сироҷиддин Бекназаров мегӯяд ки бо истифода аз иқлими мусоид ва техникаҳои муосири соҳавӣ ҳосилнокиро дар соли ҷорӣ ба 350 тонна баробар хоҳанд кард. ба таъкиди пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешрафт, шукуфоӣ ва пирӯзии ҳар як давлат нахуст аз мактабу маориф ва илму дониш вобаста аст. аз ин лиҳоз роҳбари давлат дар паёми навбатии ҳукумати мамлакат, вазорати маориф ва илм ва роҳбарони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатиро вазифадор карданд ки бо дар назардошти афзоиши аҳолӣ ва зиёд шудани кӯдакону наврасон тадбирҳо андешида дар 5 соли оянда барои фарогирии 50% кӯдакони сину соли томактабӣ, бунёди 800 муассисаи томактабӣ ва беш аз 1000 муассисаи таҳсилоти умумиро таъмин намоянд. дар заминаи ҳамин дастуру супоришҳои роҳбари давлат бунёди муассисаҳои таҳсилотӣ дар ноҳияи Данғара вусъат дода мешавад. ба ифтихори истиқболи шоиста аз 35-мин солгарди истиқлоли давлатӣ дар ноҳия 27 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ бунёд шуда дар 12 иншоот корҳои сохтмонӣ ҷараён дорад. ман ҷурахонова Сумайя, хонандаи синфи 8 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақам 29 ноҳияи Данғара мебошам. ман дар озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст ширкат варзида сазовори ҷойҳои намоён гаштам. дар раванди бартарафсозии норасоии ҷойи нишаст ва дар шароити хуб ба таҳсил фаро гирифтани хонандагон дар ноҳияи Данғара шахсони саховатпеша низ ҳиссаи арзанда мегузоранд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 82 дар деҳаи Навободи ҷамоати деҳоти Сангтуда далели ҳамин гуфтаҳост ки аз ҷониби соҳибкор Фаридун Саидзода барои 400 хонанда дар 2 баст сохта шудааст. иншоот дуошиёна буда 8 синфхона, китобхона, хонаи омӯзгорон ва дигар иншооти ёрирасон дорад. ман Каримова Шосанам, хонандаи синфи 9 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 82 ноҳияи Данғара мебошам. ман дар озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст аз рӯи намунаи сеҳ хондан ва аз ёд кардани адабиёти кӯдакона иштирок намуда сазовори ҷойи намоён гардидам ва мехоҳам ки аз соли оянд кӯшиш намуда сазовори ҷойи ифтихорӣ гардам. раисони шаҳру ноҳияҳо, вилоятҳо ва намояндагони вобасташудаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар идомаи шиносоӣ аз раванди ободонӣ дар ҷамоати деҳоти Сангтуда аз хоҷагии деҳқонии дӯстӣ боздид намуданд. хоҷагӣ дар майдони 35 аз 159 гектар таъсис дода шуда, раванди киштукор ва ҷамъоварии ҳосил аз ҷониби 32 нафар сокинони таҷрибадор сурат мегирад. дар ин хоҷагӣ аслан пахта, картошка, помидору будиринг ва зироати хӯроки чорво кишту парвариш карда мешавад. дар ҷамоати деҳоти Сангтудаи ноҳияи Данғара 129 хоҷагии деҳқонӣ мавҷуд аст. фаъолияти онҳо дар ғановати бозори истеъмолӣ ва дастрасии сокинон бо маҳсулоти тозаи хушсифат шоиста арзёбӣ мегардад. беморхонаи минтақавии деҳаи Гулистон ки аз ҷониби соҳибкорон бунёд ва бо муосиртарин дастгоҳу лавозимоти тиббӣ ҷиҳозонида шудааст, имкони дар ҳама вақт дастрасӣ доштани сокинони ҷамоати деҳоти Сангтударо ба хизматрасониҳои баландсифати тиббӣ таъмин намуд. ин нуқтаро масъулин зимни бозиди раисони шаҳру ноҳияҳо, вилоятҳо ва намояндагони вобасташудаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз беморхона иброз доштанд. ҳама шуъбаҳои беморхона бо муосиртарин таҷҳизоти соҳавӣ таъмин буда дар он 44 нафар бо кор таъмин гардид. беморхона бо воситаи нақлиёти ёрии таъҷилӣ таъмин буда маводи дороворӣ ба қадри кофӣ захира карда шудааст. роҳ аз маркази ноҳия то ҷамоати деҳоти Сангтуда 43 километр аст. ҳаракат тавассути ҳама намуди воситаи нақлиёт бидуни мушкилот сурат мегирад.
чун ватандӯстӣ ва ҳамаромии сокинон аз ташаббусҳои созандаи роҳбари давлат боиси пурра таъмиру асфалтпӯш шудани ин масир гардид. дар баробари дигар ноҳияҳо дар ноҳияи Данғара аз он ҷумла дар ҷамоати деҳоти Сантуда сокинон камари ҳиммат баста дар ободии меҳан сайю кӯшиш карда истоданд. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Сантуда чӣ хеле шумо шоҳид ҳастед, бунёди кӯдакистонҳо, бунёди муассисаҳои таълимӣ, кашондани хати оби нӯшокӣ, хати оби полезӣ ва дигар корҳо бо маром рафта истодааст. раисони шаҳру ноҳияҳо, вилоятҳо ва намояндагони вобасташудаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон новобаста аз деҳоти дурдаст будан Сангтударо намунае аз гӯшаҳои дар ҳоли рушд қарор доштаи кишвар гуфтанд. шукуфоӣ ва рушди ин деҳоти хушманзар аз лиҳози муттаҳид будани соҳибкорон атрофи сиёсати ободгаронаи роҳбари давлат таъмин мегардад. 32 иншооти ҷашнӣ ба ифтихори истиқбол аз 35-мин солгарди истиқлоли давлатӣ дар нақша буда то имрӯз пурра, бунёд ва мавриди истифода қарор дода шуданд. дар ин тадбир ҳиссаи онҳое низ зиёд аст ки рушди меҳанро болотар аз сафар ба ҳаҷ гуфтаву маблағҳои ҷамъовардаи худро дар рушду ободонии маҳалли зист сарф карданд. бунёди роҳҳо, иншооти соҳаи маориф, тандурустӣ, фарҳангу варзиш, рушди соҳаи кишоварзӣ, насби трансформаторҳо ва кашидани хатҳои интиқоли қувваи барқ, таъмини сокинон бо оби нӯшокӣ ва полезӣ аз ҷумлаи тадбирҳои маҳсуб меёбанд ки дар ҷамоати деҳоти Сангтуда бо эҳсоси баланди ватандӯстӣ иҷро мешаванд. рӯи даст гирифтани чунин иқдомҳои шоиста ки бозгӯи ғурури шахсони ватандӯст аст, симои ҷамоатро диданӣ ва сифати зиндагии сокинонро беҳтару хубтар кардааст. бо мушоҳида аз муттаҳид будани сокинон аз ҷумла соҳибкорон мо умед дорем ки дар оянда ин гӯшаи диёр боз ҳам ободу зебо мешавад. ҳавзе ки шумо мебинед, ин албатта як канали обгузар буд. сокинони ин диёр маблағи сафари ҳаҷи худро дар ин гӯшаи диёр сарф намуданд. хостанд ки анамун баҳри саргарм будани кӯдакон ва дар фасли гармо обозӣ карданашон хизмат расонанд. таваҷҷӯҳи сокинони ҷамоати деҳоти Сангтуда дар ташаккули соҳаи фарҳанг ва рушди ҳунарҳои мардумӣ низ зиёд мушоҳида мешавад. маҳсули дасти онҳо дар чорабиниҳои гуногуни дохилу хориҷ тоҷиконро ҳамчун миллати аз қадим соҳибҳунар муаррифӣ менамояд. боздид ва шиносоии раисони шаҳру ноҳияҳо, вилоятҳо ва намояндагони вобасташудаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз раванди ободонӣ дар ноҳияи Данғара дар ҷамоати деҳоти Пушинг идома ёфт. ҷамоати деҳоти Пушинг аз ҷумлаи калонтарин ҷамоатҳо дар ҳудуди ноҳияи Данғара мебошад. дар заминаи рӯйдаст гирифтани тадбирҳои ободонӣ аз ҷониби шахсони ватандӯст, ҷамоати деҳоти Пушинг имрӯз ба яке аз гӯшаҳои ободу зебо мубаддал гаштааст. ҳоло дар ҷамоат корҳои сохтмонӣ дар 10 иншооти дорои тарҳ ва таъиноти гуногун идома дорад. дар ҷамоат бунёди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ бо ҷалби 200 нафар сокини маҳаллӣ идома дошта ба сифати корҳои сохтмонӣ таваҷҷӯҳи хоса дода мешавад. муассиса барои ба таҳсил фаро гирифтани 2160 нафар хонанда дар ду баст пешбинӣ шуда, масъулин барои дар муҳлати муайян бунёд кардани он тадбирҳои ҷиддӣ роҳандозӣ менамоянд. бинои ҷамоат низ тибқи нақша то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ бо тарҳи муосир бунёд карда мешавад. барои ба таҳсилоти томактабӣ фаро гирифтани кӯдакон аз ҷониби соҳибкорон сохтмони 2 кӯдакистон барои ба таълиму тарбия фаро гирифтани 600 кӯдак идома дорад. бунёд ва мавриди истифода қарор додани корхонаҳои хурду бузурги саноатӣ низ дар ин гӯшаи диёр дар маркази таваҷҷӯҳи масъулин қарор дорад. ҳоло корҳои сохтмонӣ дар 5 иншооти соҳаи саноат идома дорад ки бунёди он ба таъсиси 100 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷойи кор замина хоҳад гузошт. оқилона истифода намудани замин дар ҷамоати деҳоти Пушинг дар маркази таваҷҷӯҳи сокинон қарор дорад. аҳли заҳмат аз заминҳои назди ҳавлигӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ ҳамасола аз 2 то 3 ҳосил ба даст меоваранд.
дар 7 соли охир дар марказ ва деҳоти ноҳияи Данғара зиёда аз 850 иншооти таъйиноти гуногун сохта мавриди истифода қарор дода шуд ва ин тадбир дар ҳаёти иҷтимоиву иқтисодии сокинони ноҳия дигаргуниҳои куллиро ба вуҷуд овард. дар ин давра барои рушди соҳаи маориф, беҳсозии сифати таълиму тарбия ва ҳалли мушкилоти норасоии ҷойи нишаст аз ҳисоби соҳибкорони ноҳия 50 муассисаи нави таълимӣ бунёд гардида барои насли имрӯзу оянда шароити муосиру ҷавобгӯи талаботи замон фароҳам оварда шуд. дар соли 2025 бо мақсади амалӣ намудани сиёсати созанда ва маорифпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, соҳибкорони ноҳияи Данғара барои 14900 хонанда иловатан 12 муассисаи нави таълимӣ ва 12 муассисаи томактабиро барои 420 кӯдак бунёд менамоянд. ҳоло сохтмони мактабу кӯдакистонҳо дар шаҳрак ва деҳоти ноҳия бо ҷалби коргарону мутахассисони маҳаллӣ вусъат дорад. 6 моҳ қабл дар маркази ноҳия барои бунёди муассисаи нави таълимӣ аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Азизулло Зувайдуллозода иқдом пеш гирифта шуда буд ва ҳоло корҳои охирин дар ошиёнаи 4-уми мактаб бо ҷалби 150 коргар рафта истодааст. 50 синфхонаи таълимӣ бо кабинетҳои фанӣ, 15 ҳуҷраи корӣ, маҷлисгоҳ, ошхона, толори барҳавои варзишӣ, ҳамаи ин барои 3000 хонанда дар ду баст пешбинӣ шудааст. ин шабрӯз коргарон дар дохил ва саҳни бино машғули кор ҳастанд ва талош доранд ки сохтмонро бо сифати баланд ва муҳлати муайяншуда ба анҷом расонанд. ба ҳамин монанд боз 11 деҳаи дигари ноҳия аз ҷумла деҳаҳои Рахшонзамин, Корез, Somondeh, Алиҷон, Маликова, Даштак, Тоҷмаҳал ва деҳаи Пушинг аз ҷониби соҳибкорон муассисаҳои наву замонавӣ бунёд гардида истодааст ки аз рӯи мушоҳида дар бештари онҳо корҳои асосӣ ба анҷом расидааст. ҳоло қисми ками хонандагони деҳаи Рахшонзамин дар мактаби кӯҳна таҳсил менамоянд ва акнун онҳо дар соли нави хониш соҳиби мактаби замонавӣ мегарданд, зеро дар ин деҳа сохтмони мактаби дуошёна ки барои 2160 хонанда дар ду баст пешбинӣ шудааст идома дорад. нишондоди рекордӣ дар иҷрои рисолати бузург соҳибкорони ноҳияи Данғара ба ҷои 165 иншооти ба нақша гирифташудаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ 456 иншооти таъйиноти гуногунро сохта ба истифода супориданд ки иҷрои нақша 276.3% ташкил медиҳад. соҳибкорони сами арзанда гузошта истодан дар шукуфоӣ ёки рушди ноҳия на танҳо маркази ноҳия балки тамоми гӯшаи канори ноҳияи Данғара ва биноҳои зиёде қомат афрохта истоданд. боғчаҳои кӯдакона пас аз оне ки пешвои маъзам миллат дар суҳбату воқеаҳошон дастур доданд, аллакай муассисаҳои томактабӣ аллакай бунёд шуда истоданд аз ҳисоби маҳз соҳибкорони ватанист ва ин имконият медиҳад ки то таъсири амино ба хониш ба таҳсили донишҷӯён низ алоқамандӣ дорад, чаро ки аз ҳисоби бунёди биноҳо, хобгоҳҳо, ошхонаю дигар биноҳои истиқоматӣ донишҷӯён имконият доранд ки дар шароити бозам беҳтар таҳсил кунанд, фароғат намоянд ва ҳам зиндагӣ кунанд ва ин ба донишу савияи дониш онҳо таъсир мерасонанд ва чунин биноҳо ки аз ҳисоби соҳибкорон бино ёфта истоданд дар ҳудуди ноҳия кам нестанд, хеле бисёр ҳастанд ва мо аз будани чунин соҳибкорон, аз иқдоми онҳо, аз пеш гирифтани ташаббуси бевоситаи ҷаноби олиро пеша намудан ифтихорам мекунем. аз азму ирода ва кору рафтори ҳар яке аз ин ҷавонмардони тарбиятдидаи замони соҳибистиқлолӣ бармеояд ки онҳо сидқан ватани худро дӯст медоранд ва барои фардои дурахшони он дар амал саъй доранд. ман донишҷӯи курси якуми факултаи тиббии донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон баъд аз ғолиб гаштан дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китобаст тавонистам ки сазовори номи пуршарафи донишҷӯ гардам ва тибқи низомномае ки барои мо пешниҳод шуда буд тавонистам ки ба ин донишгоҳи бонуфуз ва донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон дохил гардида ва айни ҳол таҳсили худро идома дода истодам. барои мо ҷавонон боиси ифтихор аст ки барои мо пешвои муаззами миллат ин гуна шароитҳои муосиру замонавиро, ин гуна
донишгоҳҳои бонуфуз бо тамоми шароитҳо бо ҳама устодони соҳибтаҷрибаро барои мо муҳайё карданд ки мо метавонем дар ин гуна донишгоҳҳо баъд аз хатми муассиса дониши худро такмил диҳем, соҳиби ихтисос, соҳиби касби гуногун шавем ва тавонем ки дар оянда барои миллату барои давлати худ хизмати содиқона карда бошем. ҳоло дар марказ тибқи нақша сохтмони бинои театри миллӣ дар ноҳияи Данғара, 2 меҳмонхонаи замонавии 16 ошёна, маркази ҷавонон, 2 бинои нави таълимии донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон, хобгоҳ, биноҳои маъмуриву истиқоматӣ, коргоҳу корхонаҳои истеҳсоливу саноатӣ, мактабу кӯдакистонҳо, марказҳои саломатӣ, дар маҷмӯъ дар 172 иншоот корҳои сохтмонӣ идома дорад ки ҳама ин барои беҳбуд бахшидани сатҳи иҷтимоии аҳолӣ ва рушди соҳаҳо замина мегузорад. айни ҳол мо дар маркази ноҳияи Данғара қарор дорем ки дар ин ҷо бинои 16 ошонаи меҳмонхонаи панҷтарадор сохтмонаш идома ёфта истодааст ва айни ҳол мо дар ошонаи панҷум корҳои васлгарӣ ва симтурбандиро бурда истодаем ва дар ин ҷо зиёда аз 40 нафар устуҳои маҳаллӣ ба кор ҷалб карда шуданд ва мо кӯшиш мекунем ки бештар ба сифати кор аҳамият диҳем ва корро бо сифати баланд ва дар муҳлати муайяншуда ба анҷом расонем. дар сохтмони театри миллии ноҳияи Данғара зиёда аз 65 нафар коргар ба кор ҷалб шуда айни ҳол дар таъкурсии бино кор рафта истодааст. мо сокинони ноҳияи Данғара аз муҳтарам ҷаноби олӣ миннатдор ҳастем ки ба мо ҷавонон имкониятҳои хубро фароҳам овардааст ва ба мо имконият додааст ки ба ҳамин хел соҳаҳо кор ва фаъолият кунем ва дар ихтисоси худамон кор карда мутахассис шавем. биноҳои таълимии нав мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд ки аз рӯи сифат ва стандартҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ аст ва тамоми ҳамин шароити имкониятҳо барои донишҷӯён фароҳам оварда шудааст ки ба рисолати асосии хеш ки таҳсил кардану дониш андохтан аст бихонанд, бигем тадқиқ бикунанд ва дар оянда ҳамчун табибони содиқ ба ин миллат, ба ин давлат ба воя барасанду дар хизмати халқу ватан бошанд. 28 декабри соли 2024 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паём ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид намуданд ки дар 5 соли оянда бо истифода аз ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ ва бо дар назардошти ҳадафи гузошташуда барои фарогирии 50% кӯдакони сину соли томактабӣ бунёди 800 муассисаи таҳсилоти томактабӣ ва беш аз 1000 муассисаи таҳсилоти умумиро таъмин намоянд. бо мақсади амалӣ намудани дастурҳои дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олӣ ироа гардида дар ҷамоати шаҳрак ва деҳаҳои Раҳмониён, Рахшонзамин, Ғарғара, Пушинг, Хуррамзамин, Сафобахш, Нурбахш дар умум 12 муассисаи томактабӣ аз ҳисоби шахсони саховатпешаи ноҳияи Данғара бунёд гардида истодааст. сохтмони муассисаи томактабӣ дар деҳаи Рахшонзамин бо дастгирии соҳибкорони ватандӯси ноҳия дар моҳи феврали ҳамин сол оғоз ёфта то ин дам дар ошонаи сеюм қарор дорем. айни ҳол 70 нафар коргарони маҳаллӣ ба кор ҷалб карда ҳаррӯза ба кор машғуланд. мувофиқи лоиҳа муассисаи томактабӣ барои 330 нафар кӯдак пешбинӣ шудааст. мо кӯшиш мекунем ки сохтмони муассисаро бо сифати баланд ба анҷом расонем. мувофиқи лоиҳа ҳар як муассисаи томактабӣ 2-3 ошёна сохта шуда барои насли хушҳолии замони истиқлол шароити хуби таълимӣ ва фароғат фароҳам оварда мешавад. то имрӯз корҳои асосӣ дар аксар иншооти томактабӣ ба анҷом расидааст. фаъолияти намунавии соҳибкорон ва ҳамкории онҳо бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара имрӯз натиҷаҳоро дар самти бунёду ба истифодадиҳии иншооти ҷашнӣ афзун гардонидааст. соли 2020 дар деҳаи Ғарғара чун як меҳмонхонаи замонавӣ бо саҳми соҳибкорони маҳаллӣ сохта шуд ки имрӯз метавонад ба меҳмонҳои дохил ва хориҷи кишвар хизмат расонад. аз 3 ошёна ва 12 ҳуҷра иборат аст. дар деҳаи мо имсол бо иқдоми ҳамин соҳибкорони маҳаллӣ як бинои нави замонавӣ барои кӯдакон сохта ба истифода дода мешавад ки он ҳам аз бисёр ҷиҳат барои насли оянда аҳамияти калон дорад.
اگر ما 10 سال یا 5 سال پیش بگیریم در اینجا اینقدر انشاءات‌های با حشمت اینقدر کارخانه نبودن. در آنجا به جای آنها همین زمین خالی خشک بود. انا امسال اگر کس 5 سال پیش ندیده باشد باز بیاد اگر ببیند احتمال که وقتش هم بفهمد که در حقیقت دهه غرغره یک دهه آباد، یک دهه زیبا، گلگل شکوفان، یک دهه هست که کس در آنجا زندگی کردنش خوشبختی است. حالا در ساختمان مؤسسه‌های تا مکتبی نزدیک 500 نفر به کار تامین بوده. بعد از مورد استفاده قرار دادن زیاده از 4000 کودک به تعلیم فرا گرفته می شوند. در دایره تدبیرهای آبادانی بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه دنغره دوام 5 ماه سال 2025 16 انشاءات تعیناتی گوناگون به استفاده داده شد و تا آخر همین سال طبق نقشه باز 60 انشاءات دیگر افتتاح می گردند که بیشتر آنها را مکتب و کودکستانها و مرکزهای نوی سلامتی تشکیل می دهند. ساکنی دهه کورز همین خیلی بینای تولدخانه نداشتیم. حاضر همین بینا شده از صاحب کارم و میندار است که همین خیلی بیناهای زمانوی بنیاد کرده ایستادند. در دهه کورز ناحیه دنغره با اقدام صاحب کاران ناحیه دنغره ساختمان مرکز سلامتی رفته ایستاده است. این ساختمان مرکز سلامتی برای مردم دهه خیلی مهم بوده. در آن ساختمانچیان محلی با کار دائمی تامینند. موافق لایحه مرکز سلامتی دهه کورز دوآشیانه بوده. در آن حجره‌های داروگذرانی، حجره طبیبی عائلوی، حجره تولد و دیگر حجره‌ها عبارت میباشد. مینداری خیش را بیان میکنیم که چنین ساختمان‌ها در دهه‌های دوردست ناحیه دنغره رفته ایستاده است. بهسازی خدمترسانی طبی در دهه‌های دوردست و فراهم ساختن شرایط خوبی کاری برای طبیبان از هدف‌های محوری محسوب یافته. در این سمت در ناحیه دنغره تدبیرهای سریوقتی عملی کرده می‌شود. بنیاد 6 مرکز نوی سلامتی با تولدخانه در 6 دهه ادامه اقدام و تشبس‌های پرزیدنت کشور در سمت تأمین حفظ سالمی اهالی است که امروز با سهم صاحبکاران ساخته می‌شود. در مهلت 4 ماه بیناهای مرکز سلامتی و تولدخانه در دهه کورز، رخشان زمین، رحمانیان و دهه خرم زمین قامت افراخته در آنها کارهای آرایشی ادامه دارد. موافق لایحه مرکزهای نوی سلامتی 2 و 3 آشیانه با طلبات زمان معاصر بنیاد شده. در آشیانه یکم و دومی هر یک بینا 15 حجره کاری برای طبیبان و 16 حجره دیگر از جمله حجره داروگذرانی، حجره طبیبی دندان، حجره طبیبی عائلوی و حجره فیزیوتراپیوتی به نقشه گرفته شده است. همزمان با سهم صاحبکاران در 7 سال اخیر با مقصد سزاوار تجلیل نمودن جشن 30 سالگی استقلال دولتی و 35 سالگی استقلال دولتی 221 کیلومتر راههای مرکزی و بین دهه‌ها اسفالت پوش گردیده در زیاده از 450 کیلومتر کارهای سنگفرش نمایی انجام داده شده است. در ناحیه دنغره به رشد صنعت همچون ساحه افضلیتناک تامین کننده اهالی با محصولات خودی و رشد استحصالات توجه اساسی ظاهر کرده می شود. در زمان استقلال دولتی برای رسیدن به هدف 4 استراتژی صنعت کنونی با سرعت در مرکز و دهات ناحیه کارگاه و کارخانه های نوی صنعتی بنیاد گردیده. در برابر افزایش حجم استحصال محصولات همزمان ساکنان با جای کار تامین شدند. ما مینداری خود را به جناب عالی و به صاحبکاران ناحیه دنغره میرسانیم که چنین کارخانه ها را تشکیل کرده. در کارخانه جدمم استحصال عبدالله زیاده از 40 نفر زنها کار کرده، معاش خوب به دست آورده زندگی خود را پیش میبرند. حالا در ناحیه 53 کارخانه خرد و بزرگ استحصالی فعالیت پرثمر دارند که در اکثر آنها محصولات عوض کننده وارداتی استحصال میگردد. دهه غرغره 10 سال پیشتر تماما دیگر بود. امروز باشد گلگل شکفته است. در آنجا خیابان‌های استراحتگاه‌ها، چایخانه‌ها، آشخانه‌ها، کارخانه‌های صنعتی با کار آماده است و چندین آدم‌های از همینجا بودگی به کار بودند. آنها امروز به کار فرا گرفته شده است. کارهای دائمی رفته شده است و ما از آن افتخار میکنیم که در چنین مملکت و در چنین دهه زندگی و حیات به سر میبریم.
акнун ин соҳа бо дастгирии соҳибкорон дар деҳот рушд менамояд. дар деҳаи пушинги ноҳияи Данғара яку якбора сохтмони 5 корхонаи истеҳсолӣ шурӯъ гардид. Корхонаи паррандапарварӣ, корхонаи истеҳсоли қубурҳои полиэтиленӣ, корхонаи истеҳсоли макарон, корхонаи истеҳсоли маҳсулоти қаннодӣ ва корхонаи истеҳсоли равған дар муҳлати кӯтоҳ бунёд шуда, дар оянда наздики 100 нафар сокини деҳаи Пушинг, Алиҷон, Ғиҷовак ва дигар деҳаҳои атроф ба кор таъмин мешаванд. کاری این انشاءات ها ادامه دارند و در مرحله به انجامرسی قرار دارند. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، دو مؤسسه تا مکتبی، یک بنای کاخی فرهنگ در دهه و بنای جماعتی دهاتی پوشینگ می باشند. با دستگیری صاحبکاران محلی، کارخانه های استحصالی از قبیل یک فابریکه پرنده پروری، استحصال شیرینی ها و سیخ دوزندگی. дар деҳаи Пушинг ҳамзамон сохтмони 5 иншооти таъиноти гуногун идома дорад ки дар онҳо зиёда аз 200 нафар ба кор ҷалб шуданд. Сохтмони бинои муассисаи нави таълимӣ барои 2160 хонанда дар Дуб аст. Сохтмони 2 бинои муассисаи томактабӣ барои 600 кӯдак, бинои қасри фарҳанг ва бинои ҷамоати деҳоти Пушинг аз ҷумлаи иншооти сохташаванда ба ҳисоб мераванд ки то имрӯз дар онҳо корҳои зиёди сохтмонӣ ба анҷом расидааст. вақте ба чунин манзараву корзор менигарем, бевосита эҳсоси баланди ватандӯстии ҷавонони имрӯза дар сухан не, дар амал пеши назар ҷилвагар мешавад. طول 6 ماه میشود که در این بینای ساختمان کار و فعالیت داریم و میناداری خود را به اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری اسلامی محترم امامعلی رحمان میرسانیم که صاحبکاران وطنی را دستگیری کرده و چنین انشاءات‌های زیبا ساخته به استفاده می‌دهند و ما جوانان دوران استقلالیت شکرانه از آن میکنیم که در وطن خودمان کار و فعالیت داریم. ساختمان بنا علاقه در مرحله انجامیابی قرار دارد و کوشش میکنیم که با طرح زیبا و صفت بلند ساختمان خود را به انجام رسانیده به استفاده دهیم. بنای جماعت دهات پوشینگ از 2 آشیانه عبارت بوده. در یکم آشیانه 8 حجره کاری و در دوم آشیانه 4 حجره کاری و یک تالار مجلس واسع برای جماعت پیش بینی شده است و بنا با طرح زیبا و معاصر جوابگو میباشد. محض تلاش و زحمت و دستگیری و هدایت‌های راهبر دولت امکانیت فراهم ساخت که این گوشه وطن با بنیاد انشاءات تعیینات گوناگون روز تا روز آباد و زیبا می‌گردد. مکتب موافق طرح 2 آشیانه با صنفخانه‌های بر هوای تعلیمی، تالار و میدانچه‌های ورزشی، مجلسگاه، آشخانه و دیگر انشاءات یاریرسان ساخته شده برای ساکنان خاصه نسل جوان دهه شرایط خوب تعلیمی فراهم آورده می شود. با دستگیری صاحبکاران محلی در دهه پوشینگ ناحیه دنغره ساختمان بینای مؤسسه تعلیمی که برای 1080 نفر در یک بست پیش بینی شده است ادامه دارد. بینای مکتب در مدت 6 ماه ساخته شده، کارهای آرایشی در آن ادامه دارد. در ساختمان مذکور عین حال 50 نفر با جای کار تامین می باشد. ما کوشش میکنیم که ساختمان مذکور را در مهلت معین ساخته به استفاده قرار دهیم. در دهه پوشینگ همزمان با جانبداری از سیاست معارف پرورانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از جانب صاحبکاران وطن دوست 2 بینای نوی مؤسسه تحصیلات تا مکتبی بنیاد گردیده ایستاده است که تا این وقت چنین انشاءات در دهه موجود نبود. طول 7 ماه می شود در مؤسسه تا مکتبی در دهه پوشینگ کار و فعالیت می نمایم. در مدت 7 ماه 2 مؤسسه تا مکتبی پورا به انجام رسیده که در 2 مؤسسه 40 نفر کارگر با جای کار خوب تامین می باشند. ما میناداری خود را با پیشوای ملت می رسانیم که ما با دیگر دولت ها نرفته در همین دهه خودمون کار و فعالیت می نماییم، زندگی خود را با پیش می بریم. این شب و روز در دهه پوشینگ مستحکم نمایی و بنیاد راههای بین دهه ها وسعت دارد. تا امروز با مسافه زیاده از 2 کیلومتر راه بین دهه سنگفرش گردیده است و کارها در این سمت باز ادامه دارد. اجرای سریوقتی نشان دهنده های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان که فراگیر سمت های اساسی سیاست داخلی و خارجی می باشد از هر یک ساکن وطن دوست کشور مسئولیت بلند را تقاضا می کند.
аз ин рӯ соҳибкорони ноҳияи Данғара дар амалӣ сохтани сиёсати созандаи пешвои муаззами миллат, мактаби садоқату боварӣ барои фардои дурахшон, таъмини зиндагии шоиста барои насли имрӯзу фарду ва дар самти эҳсоси баланди худшиносиву худогоҳӣ, ватандӯстиву раъиятпарварӣ намунаи ибрат гардидаанд. барои дар сатҳи баланд тайёр шудани мутахассисон дар оянда пешвои муаззами миллат маорифро дар мадди аввал гузоштааст. аз ҳамин лиҳоз гуфтан ҷоиз аст ки имрӯз бо дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ дар деҳаи Пушинг ду кӯдакистон ва як муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ кори онҳо дар марҳилаи анҷомёбӣ мебошад. ин аз он шаҳодат медиҳад ки пешвои муаззами миллат маорифпарвар ҳастанд. аз ҳамин лиҳоз чӣ хеле ки дар паёми навбатӣ пешвои муаззами миллат қайд карданд ки бояд ки кӯдакистонҳо зиёд карда шаванд. кӯдакон дар кӯдакистон тарбия гирифта дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ бо баҳои мисол рафтори намуна ва хониши аъло муассисаҳоро хатм намуда ва дар оянда барои соҳибкасб шудани онҳо талошҳои пешвои миллат асосан дар ҳамин самт мебошад. ин ҳама иншоотҳое ки дар ноҳияи Данғара алахусус дар деҳаи Пушинг рафта истодааст, ин ҳам бошад барои сазовор пешвоз гирифтани 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии азизамон мебошад. лозим ба таъкид аст ки бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатӣ дар марказ ва деҳоти ноҳия аз ҳисоби шахсони саховатпеша 23 муассисаи нави таълимӣ бо 10960 ҷойи нишаст ва аз соли 2018 то соли 2024 дар маҷмӯъ 27 муассисаи нави таълимӣ бо 28764 ҷойи нишаст сохта ба истифода дода шудааст ки ҳоло хонандагон дар онҳо таҳсил менамоянд. нашунамои хуби ғалазор дар заминҳои обиву лалмии ноҳияи Данғара бозгӯи он аст ки кишоварзон дар самти кишту парвариш ва истеҳсоли ғалладонагӣ таҷрибаи ғанӣ доранд. дар натиҷаи риояи чорабиниҳои муҳими агротехникӣ аз қабили коркарди босифати хок, риояи киштгардон, нуридиҳӣ, истифодаи тухмии хушсифати навъҳои ноҳиябандишуда ва нигоҳубини киштзор ҳамасола ҳосили дилхоҳ ба даст меоранд. زغیر میکنیم، کنجید میکنیم، اینا بعد گندم، روغن هم چی میبره، پامیدور، بادرین، کاپوست، کارتشکا، پیاز همش هم میکنیم. اگه عموما با بازار نمیخریم این چیزایی که هم دهقانی چی میبریم، زمین ثمرانه استفاده میبره. سهم خوجگی‌های تخم پروری ناحیه دنغره در تامین کشاورزان ولایت ختلان و دیگر شهر و ناحیه‌های جمهوری با تخمی‌های بلندحاصل نظررس است. مورد ذکر است که در نتیجه فعالیت وطن‌دوستانه و اندوختن تجربه غنی، دنغره امروز به یکی از ناحیه‌های پیشرفته کشاورزی و صنعتی مملکت تبدیل یافته است. соли 2024 аз майдони 26886 гектар ғалладонагӣ кишоварзони ноҳияи Данғара 101189 тонна ҳосил ба даст оварданд ки 123.7% дурнаморо ташкил медиҳад. ноҳияи Данғара ки ноҳияи ғаллакор аст ва аксарияти мисол зироатҳои ғалладонагӣ дар ноҳия кишт карда мешавад ва имрӯз истеҳсоли хуби зироатҳои ғалладонагӣ ҳам низ ҳаст ва ҳамкории зич доранд низ олимон ва дар ин ҷо бештар навъҳои ғалладонагии маҳаллие ки аз ҷониби олимони академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон мисол офарида шудаасту кишт мегардад ва ҳосили дилхоҳ низ дода метавонад. ба ҳолати 1 майи соли 2025 дар ноҳияи Данғара масоҳати кишти ғалладона бо лӯбиёгиҳо 20375 гектар, картошка 497.2, наск 224.9, нахуд 289.6, ҷуворимака барои дон 41, дигар лӯбиёгиҳо 71.5, зироати техникӣ 6378, сабзавот 821 ва хӯроки чорво 131.1 гектарро ташкил медиҳад. дар байни боғҳо помидор, тарбуз, ҳамин онче ки дар ҳамон хоҷагӣ дар кӯрай мекунам, зиндагишон пеш меравад. дӯсти ҳосил гирифтесиям ғалладонаро ҷамъ карда ҷошта ҷугори мака, савзӣ, ҳамин маҳсулоте ки 2 бор 3 бор гирифта мешавад ҳамо мекунам.
одамое ки замин доранд коркард боғ роғ доранд хушона аяму боғи хушон даромад мегиранд ва бозорам намераванд. با نظرداشت سرسوها بودن خوجگی‌های کشاورزی ناحیه دنغره از حساب زیاد شدن چروای کلان و معده، پرنده و وسیع گردیدن مساحت حوض‌های ماهی و افزایش اویله‌های زنبور عسل، استحصال گوشت و شیر، تخم و ماهی و عسل نیز زیاد گردیده است. соли 2024 дар ҳама шаклҳои хоҷагидории ноҳияи данғара истеҳсоли гӯшт ба 113.5%, шир 106.1% ва тухм ба 119.2% баробар гардидааст. فراهم بودن روزهای سرشماری آفتابی، خاک حاصلخیز و فراوانی آبی پالایزی امکانیت داده است که کشاورزان با گرفتن دوسه حاصل موفق گردند. ҳоло масоҳати заминҳои корам дар ноҳияи данғара 32377 гектарро ташкил медиҳад ки 11493 гектари онро заминҳои корамии обӣ ташкил медиҳад. 37 гектар замини оҳӣ дорем. 26 гектараш пахтай, 10 гектар гандум, боқимондаш инак 60 сотиқта картишкай, 50 сотиқ палакия, ина 1 гектар пиёзай. ҳосилноки ҳар сол ҳами пахтай 35 сентинер мезгара, гандум 40 сентинер, картишка 500-600 сентинер мешава. пиёзам ҳам хеле зиндагимон ай пушти ҳамин замин ай. Картишкара мечинем ҷоҷда кинҷид мекунем, ҷугори тухмӣ мекунем, лубиёгиё мекунем, ҷои гандумда ҷугори барои силос мекунем, мо тухмӣ мекунем. меҳнат кунӣ зиндагӣ беҳтар мешава. мо ҳам мекунем, зиёдтиша мебарем, бозорда мефурӯшем. мо ина картишка, пиёз итари чизора намехарам, руған итари чизора ай бозор намегирем. мо ҳам машахмон истеҳсол мекунем. таҷрибаи кишоварзони ноҳияи данғара оид ба маданияти истифодабарии замин, бахусус заминҳои обӣ беҳтар гардида, ҳамасола масоҳати заминҳое ки кишти такрорӣ гузаронида мешаванд, тадриҷан афзоиш меёбад. ин аз иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бармеояд. бо роҳи аз худ кардани заминҳои нав ва тадриҷан беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳо, масоҳати кишти зироат ҳамасола зиёд карда мешавад. кишоварзони ноҳияи данғара ба ҳамагон маълум аст ки имрӯз таҷрибаи хуби боғпарварӣ бахусус полезипарварӣ доранд ва имрӯз низ яке аз истеҳсолкунандагои асосӣ бахусус дарахтони мевадиҳанда гуфтем донакдорон, тухмакдорон ҳастанд ва аз зироатҳои полезӣ бошад тарбуз, харбуза ки деҳқонони асил низ ҳастанд дар ин ҷо ки истеҳсоли хуби зироатҳои полезиро ба роҳ мондаанд ва метавонанд ки як таҷрибаи бой барои дигар шаҳр ноҳияҳои полезипарвар, боғу токпарвар шавад ки то ин ки онҳо аз самаранок истифода бурдани заминҳо, аз истеҳсолоти хуби ва инчунин технологияи парвариши дурусте ки аз ҷониби деҳқонони худи ноҳияи данғара ба роҳ монда мешавад, инчунин истеҳсоли хуби зироатҳои полезӣ ки ҳаст имрӯз дар таъмини амнияти озуқавории кишвар саҳмгузор аст, саҳми назарраси худи кишоварзони ноҳияи данғара мебошад. соли 2024 дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳияи данғара 18035 тонна картошка, 83761 тонна сабзавот ва 78114 тонна полезӣ истеҳсол гардидааст. айни замон дар ноҳияи данғара ҷамъоварии меваҳои донакдор аз қабили гелос ва зардолу идома дорад. пиёзу картошкаи барвақтӣ низ рӯзҳои наздик ҷамъоварӣ карда мешаванд. дар ноҳияи данғара ба истифодаи оқилонаву самараноки замин аз ҷумла заминҳои наздиҳавлигӣ низ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад. аз меҳнати садоқатмандона ба замин дастурхони сокинон пурнозу неъмат гардида, сатҳи некуаҳволиашон сол беҳтар мегардад. аз замини назди ҳавлигӣ нам дусе ҳосил мегирем, помидор, бодринг, ҳоли буд шид бо меканем, бо айсар мекунем. самаранок истифода бурдани назди ҳавлигӣ ҳосили хушрӯ метавон иқтисодии ҳамин хонара баланд мебардорад. то 5 тоннаро ҳамин 2 сотиқ помидор мегирем. дар фурӯш душворӣ нест. ин ҳамин рӯз ҳамин помидора бурдум, килоша 15 сими додум. ҳамин 4 сотиқ ҳамин назди ҳавлигӣ ҳамин гармхона
тахминан ҳамин 40,000 сомонӣ фоида ба даст меорем. дар ноҳияи данғара ба рушди соҳаи боғдорӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад. дар ин самт яке аз дастовардҳои хеле муҳим афзудани истеҳсоли мева ва зиёдшавии иқтидори содиротии мамлакат аз ҳисоби саҳми кишоварзони ноҳияи данғара аст. солҳои охир дар ноҳияи данғара бештар ба бунёди боғи дарахтони меваҳои содиротӣ таваҷҷӯҳ зоҳир мегардад. бо мақсади иҷрои супоришҳои ояндадори президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҳисоби заминҳое ки барои боғу тогзор мувофиқанд масоҳати боғот меафзояд. ангурҳои тойфӣ дорем, ҳусайнӣ, амирӣ. дар инҷо ҳамин мувофиқат мекунад ба замину хоки данғара. олу, анор, нок бисёр мувофиқат мекунад заминҳои ноҳияи данғара. ҳозир хеле дар ноҳияи мо рушд кардаги боғ токпарварӣ. ҳар сол боғ бунёд кеса боғҳои нав интисобӣ, боғҳои ҳамин маҳаллӣ. бисёртар ангури тойфӣ дар ноҳияи мо бисёртар аст. осонагӣ хуб мо хомток мекунем, дору метем, об метем. ҳисоби ҳосил даромад ки мебинанд бисёр завқманд аст. бо роҳи зиёд намудани майдони боғу тогзори замонавӣ бо истифода аз технологияи инноватсионӣ ба рушди воқеии соҳа дар ноҳияи данғара замина гузошта мешавад. ба ҳолати 1 январи соли 2025 дар ноҳияи данғара 1976 гектар боғ ва 2073 гектар тогзор мавҷуд аст. имрӯз дар шароити ноҳияи данғара боғу тогзорҳои типи нав ки имрӯз дар шароити ҷумҳурӣ зиёда аз 1100 гектар аллакай боғҳои интенсивӣ бунёд гардааст ва дар шароити ноҳияи данғара бошад боғҳои супер интенсивӣ аз ҳисоби навҳои ҳам дохилӣ ҳам хориҷа бунёд гарда истодааст ки ин имконият медиҳад дар оянда ҷиҳати боз ҳам истеҳсол намудани худи меваҳои хушсифати ватанӣ инчунин минтақабобшавии навҳо ва омӯзиши навҳое ки аз ҷониби олимон дар ин ҷо гузаронида мешавад пешниҳод гардад ки аз ҳисоби боғҳои интенсивии суперинтенсивӣ фонди тиллоии бахусус навҳои ватании мо бой гардад. иқлими ноҳияи данғара барои парвариши боғҳои мевадиҳанда мусоид буда манбаи меваҷоти болаззат, ашёи хом барои саноати коркард ва афзоиши иқтидори содиротии мамлакатро ташкил медиҳад. ноҳияи данғара яке аз ноҳияҳои калонтарин дар ҷумҳурӣ ба ҳисоб рафта дар рушди соҳаи кишоварзӣ бахусус соҳаи боғ токпарварӣ низ пешрафта аст ва имрӯз дар чуноне ки мо медонем иқлими ноҳия иқлими континенталӣ аст ва хушк тағйирёбанда ҳаст низ дида мешавад ва дар ин ҷо ҳама намудҳои дарахтони мевадиҳанда бахусус донакдорон тухмакдорон низ парвариш меёбад ва бештар аз намуди чормағзиҳо бодом чормағз ва намудҳои дарахтони бахусус донакдорон бошад зардолу олу гелос бештар парвариши хуб дар шароити минтақа дорад ки яке аз истеҳсолотҳои ноҳия асосан аз ҳисоби дарахтони донакдор бахусус олу мебошад ки дар шароити ноҳия хуб парвариш меёбад ва ҳамасола низ ҳосили дилхоҳ медиҳад. дар соли 2024 боғдорони ноҳияи данғара ба ҷои 21751 тоннаи дурнамо 42341 тонна меваҷот истеҳсол намуданд ки баробар ба 194,6% иҷрои нақша аст. кишоварзони ноҳияи данғара дар парвариши сабзавоти барвақтӣ низ таҷрибаи омӯзанда доранд. аз гармхонаҳои мавсимӣ дар як сол зиёда аз 3-4 ҳосил мегиранд ва сол аз сол аз ҳисоби даромади иловагӣ масоҳати гармхонаҳо васеъ карда мешаванд. дар 4 фасли сол бошад фаровонии сабзавот дар бозор таъмин мегардад. аз бобоҳо будиҳои мо зарбонасал монда буд ҳамсояро дида ранг мегирад. ин гармхонаро баъд ташкил намудан мо дар деҳаи мо бисёр нафароне ҳастанд ҳозир ба ҳамин чунин кор машғуланд. беҳад бисёр одамо дар заминҳои назди ҳавлигӣ ба чунин корҳо машғуланд зисту зиндагонии худро пеш бурда истоданд. дар хона келин набераҳо фарзандон ҳама ба анами кор машғулем. ҳамаи дастур роҳнамоиҳои ҷанобро чун гавҳараки чашм медонем, зеро барои ободию беҳбудии халқи тоҷикистон аст. ҳар як шаҳрванд тоҷикистонро не хонаи худ оилаи худро таъмин созад, худ тоҷикистон обод мешавад. серӯи пурие ки дар тоҷикистон аст ба назарам
در یگون جو نیست. در 4 صادق گرمخانه تشکیل شده است. 8 تا 10 نفر با جای کار تامین است. مقصد ما فایده است و تامین نمودن بازار. امروز هدف کشاورزان ناحیه دنغره به آن روانه کرده شده است که با از این بیشتر نمودن حجم استحصال محصولات کشاورزی در تامین امنیت عضوخواری سهمی بیشتر گذارند. ساکنان ناحیه دنغره از ذخیره و امکانات‌های موجوده پیش از همه زمین و آب ثمرناک استفاده کرده منتظم حجم استحصال محصولات کشاورزی را زیاد می‌نمایند. در 4 روز از خوجگی دهقانی برنو سعید و 2 تن حاصل خوشصفت گیلاس جمع‌آوری و به بازار پیشنهاد گردیده است. در موسم جمع‌آوری حاصل گیلاس صاحبکاران به سر زمین آمده حاصل باغات را با نرخ دلخواه خریداری و به بازار انتقال می‌دهند. این موسم نیز جمع‌آوری حاصل گیلاس در باغ خوجگی دهقانی برنو سعید و ادامه داشته با گفته سهامداران خوجگی نزدیک به 3 تن دیگر حاصل رویانده می‌شود. در باغ ما زمین درختای میوه دهنده گلوس، آلو، انگور، سیب. چهار روزیده که ما جمع‌آوری گلوس سر کردیم خریداران میان اینجا میخرن میبرن سر باغ. سال گذشته یا 40 تن صادرات کردیم آلو. در بین درختایی که جوان هستند زراعت کاری کردیم. تربوز، پاملدار، بادرنگ، کارتوشکا، بلگاری، سبزیجات هستند. حاصل پرباری درختان گیلاس زحمت صداقتمندانه سهامداران خوجگی را نشان می‌دهد. حالا در خوجگی دهقانی برنو سعید و 10 نفر به کار تامین گردیده برای سری وقت و بی‌تلف جمع‌آوری نمودن حاصل، وسیع نمودن مساحت باغ، کارهای موسمی و بیشتر نمودن حجم استحصال آن در برابر سهامداران تا 40 نفر ساکن محلی به کار جلب کرده می‌شود. اهل زحمت خوجگی سال روان در قطار باغ‌های جوان سبزیجات و پالایزی کشت نموده از آن هم حاصل دلخواه به دست آوردنی‌اند. 1 هکتار باغ اینتنسیوی سیب که در خوجگی دهقانی برنو سعید و بنیاد یافته است، اصول آبیاری قطرگی آنها طریق تکنولوژی معاصر برای صرفه‌کارانه استفاده بردن آب کمک می‌کند. بنیاد چنین باغ‌های نو در برابر تأسیس جای‌های کاری، اینچنین به استحصال و صادرات میوه‌های شهرداری از جهت اکولوژی تازه به خارج مملکت مساعدت می‌کند. تجربه خوجگیداران نشان داد که امکانیت‌های بلند برداشتن حاصلناکی به جاری نمودن نوع‌های سیرحاصل وابسته می‌باشد. از این رو در خوجگی دهقانی برنو سعید و در تکیه به تجربه باغپروران صاحب تجربه نوع‌های بلند حاصل انگور نیز پرورش می‌شود. حاصل آن نیز در برابر تأمین بازار به صادرات نگرانده شده است. در وقت موسم زیاده از 20 نفر جای کاری می شود. برای نگاهبین نهال‌ها، غذا دادن نهال‌ها، نوری‌های منرالی استفاده می‌بریم. پاروی چاروا رو استفاده میبریم. سر وقت بیخ نهال‌ها رو نرم میکنیم. آبتیش سر وقت است. آبتی با سیستمای قطرگی مجهز شده است. با بازار گلاس برآورده ایستادیم. آلو پخته رسیده ایستاده است. برای صادرات به دولت‌های خارج کشور درآمد نقد دارد. طلباتش بسیار. میدان عمومی خوجگی دهقانی برنو سعید و در ناحیه دنغره 12 هکتار را تشکیل می‌دهد. سهامداران در 8 هکتار باغ آلو، در 2 هکتار باغ گیلاس، در 1 هکتار باغ انگور و در 1 هکتار دیگر باغ اینتنسیوی سیب بنیاد نمودند که اساساً نوع‌های صادراتی میباشند. سال قبلی از 8 هکتار باغ آلوی خوجگی به خارج مملکت بیشتر از 40 تن میوه صادرات شده است. امسال نیز خوجگیداران با استفاده از حاصل فراوان صادرات را افزایش می‌دهند. جاری نمودن اصولهای نوی پرورش، تأسیس علاوگی جایهای نوی کاری، تأمین بازار داخلی با محصولات خوشصفت کشاورزی و بالا بردن اقتدار صادراتی مملکت از هدفهای اساسی خوجگیداران است. بینندگان گرامی، نشر مفصلی برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. برایتون بهترین خوشی‌های زندگی رو تمنا داریم. سلامت باشید.